Maualunga le alofa ma le angalelei whasoa o tātou matai le nei aso. Ua te mailu soifua ia malakola. Anatu o le foi ua whasolo ina pa uifo le paneta ar tamalo elo na nofuanga masani. Ile nei fo i tu aso. Mai a fe au mga ruenga i tele o tangata ngā lue o le nei tūlangi. Lea ua te la awhale tu la fitu i le afiafi. Ia a o lo maualunga lava le mata o le la. O le whailonga o le mato iai i le tau mawhanawhana. Ia po o le tau vevela. Pea ngai male nei vaenga o le soifuanga ua angai ma iai. Natura na ua amatan tau marulu o tau i na Australia ma New Zealand. Ia manisi vaenga o le au i nei lava iai Amerika. Ia pei o le ua mato ausia le tau mawhanawhana. Ia po leo o mai o le tau vevela. Masino Iuni, Iulai, Aukuso, Setema, ia ua matafoi o na mato o le vaitaimi foi le leo mai o le vaitau o le tuulu o laura au, Setema o ke topa, ia o whasolo ina a matafoi na marulu le nei atunu. A o lona tau o ngā tonu tau vevela le nei, a Iuni, Iulai, a o whea ngai ai ia Amerika, ia mameo whaau unga a onga. O le maiaso na te anei, ia sa whea ngai e fo le tātou, ia ma unei ma le ainga ma le whanau, ia ma le whaau unga nisi o le whanau, tolu nisi o le whanau sa whaau le maiaso na te anei, tasi ma le high school, to lua i lalo le middle school, anga i lunga i le high school leisi, ia anga i mailisi le elementary, anga i le middle school, o le maiaso la nei, ia e to lua nisi fo i o le mawhanau, grandchildren, ia e whaau fo i la i le tausanga le nei, ia e whaau le maiaso le nei, aso lulu, ia ma le astofi, o le tasi from high school to, from middle school to high school, ia le masenga iwa, ia ma lesi mai le elementary, ia anga oilea fo i le middle school, anga ia tu i le masenga fitu, i le high school, i le middle school, ia pio nai vaenga na o PCI, ia le nei vaitau, le nei lua vaiaso, ta whengai ma whaunga ia ma pati o le mo ainga o celebrate ia ona e se foi le fata ua ma le foi tu o le nei atunu mo meo whana wa onga i a mata mai lava ia o le masina pisi nei masina o November o le masina o me ia so o tu i mai Iuni e whai wane Iuni ua whasoro na umartele o uma i o Iuni aia na o le tele o whainga o meo ainga to celebrate o me ai tele na tu waia onga ma whai ei whaunga ia e pila o to tele le mawhana to lua le mawhana nei e uma nei le vai aso nei tu waia onga ia mwhau uma iai mai from the middle school e anga ia to the high school ia e le whapifuila na o maua le ainga to a tele o tātou tangata i nei atunu whea ngai ma meo whaunga teimi leanga le nei teimi pisi o le teimi e tau le awanoa i ni moni meo fuie pio le tatu whanonga fui i waa tutuila le latu pei o le latu ele o se alofanga ai pio o se latu ua lalona na ave i le invite pei le malo tutotasi teimo tu ngā waa teimi lani pa ui mo meo whaunga i le mwhana alo sisi ia mea tatou e prioritize tatou whanau meo a onga pa mea nei o whaunga io e pio le nea whanga lea o lona winga toe o tae ao asotofi ia na uma foi le pisi o lo foi tangata i meo whaunga a mea ni o whanau na winga a le maua foi si tatou por kalametae ao o lona winga i o pulanga lava na whapena foi la stofi a whape vave uma whaunga ma vave ia e whaina maua tatou
ia okay. Ela e maua mai o tae au e whai le tae au. Whai le tae au a peo leo uli le stofi e fua la i temi o whaunga ia le avano a peo no whai atu a le avano. E matau le fu ia taru whaunga le whapeo mota sau. A ta latu ai o whaunga alu e lo taso, a lo ta temi o ta vai ta sau te le whetau i matatu por kalami. E peo mena ni whai atu a le aila si tatu por kalami tae au. Ma le stofi. O nei loa lea. Le whengai tatou ia lautu au auna. Ia mawhaunga le whanau. Ia e le whapena o tala tua le ai e telefoni me koutu ai. E tate fui mai fui lai le whare. Ia ua tau langona fui le saurota o toro maroro. Ia e. Wai le whenu sau o te fui mai tauna ta pena ia se me tau tui nai lo tu pa ia lo tu malu le fa pena lo sa o sa fa ia tu no nei pi fa pena winga e o le pi o le o fa tu mamau ina nei te ia o le mo se ava no tael o le na le fa mo ia ai pi ona fa ia tu o le inga ia ma fa ta ile tu o le malo si fa fo winga o le malosi whaafowina e mawhai ona whaawawina ai e tātou o kalame o le tātou tautua o le au aunanga whai pēr o aso taitasi o le pai aso. E maria le soifuanga ma le ola. E oe. E watu aso sau aso. E iai teimi e tātou te whalongo atu ai ua tau ese whalongona o tino. I fwere teimi e tate malama le tae au e au mali tala le lei e tau e whatupu whawhiawhia loto. E i fwere teimi tate ala e le tae au, fwere la tae au e le whaese loto le tae. Whetau i matala le lei. Ia e arwa le na aso o wha nefu ale wha ai mani. Mea na tau ai le manai o le ala e le tae au whaile loto. Whawhitai. Ia papu tatuni angin o fo ia tele na misi le lotu tae ele na malama er tae ala e tuai le ala o tuai na la tope ile fata ele sau walu le mena tu ele I miss na lo lotu e pe tatu te tala no e fa manatu watu e fa manatu mai ia tia e ele taua o tatu manatua o tātou mataisili i teimi o soifua ma le ola. Sole, ai e whana teimi e sauai tala. O tala ua whai e tangata anga i ati o e puta ita. Tala whaatupu. Io e tala e mo o mia le au mai o ni wha mao nianga. Io e se de mali o le soifua ma le ola. Anyway, ili tueo lai tātou ina mea. Ai loa e tangata i e le sao tua inga ma sao ia le alme tatu te polefu. O le nei aso, le aila se mea sidi malengang whawhitai i le atu. Au lia man manuia. Le asoane nei, aso lua ia o le aso iwa i le whaitaunga o le masina. Yesu ta i o e ia i matonei ui ina tinga ina mato muli pea se ia taunu uai i le nu ulele whaapa o lo mai ua mu mai lela ina efeso soani tau si mai i loa lofa e fita na
lea la ilunga Yesu tau si mai inei ona po pe ai ule nei ola ia taunu ule malanga ile nu ulele e matua wai. Io Yesu tai mai oe ia i mātou umane. Iui ina tinga ina mātou te muli pēr se ia tau nuai i le nānu lelei. O mātou whaftai i loa lofa turi loa i lo mātou ola. Whaftai i le alofa sisiri ese. Whaftai i lau tausi mai le au ma le pō, le tae au ma le fiafi. I lau leo leonga i le urufafo ma le urufale. O le taoto ifo ma le ala e i le tae au. Whaftai tele lo mātou tamai. Whaftai i lau taitai. I lau taitainga i o mātou ola i aso uma o le ola. Tele mea mātou te wheoa i ai o lunga o ala te le vavave, o lunga o le sami, o nisi o whai mālanga i lunga o le ea, o lunga o le au o la tele. Au lo whapea lavona e whatau uina ma le saonga le mu. Tele o nisi o uo ma paanga sai sa mo le uo vai atu ma le ngang whaftai ia ua e whatau uina. Ia tunu ua lo no nofo mau mawai, talu mai le nā mas le nā vai aso. I Samoa ia a o patipatia le tutu atasi o lo mātou atunu. Lea ua vaaiu whatau nuina le telo whainga malanga isi. E ngata o i mātou i Amerika o New Zealand o Australia. Vi ia lau fio, ia a fio maia o loa ngang pa ia. Te talo ia o wina mai loa ngang pa ia tau tu o lua le vai mali le ato toa o lo tangata. Ia le por kalame whatau to aso uma, ele atua ele malosi tangata, e vai ele mafofau, e vai le ngangana, au lau fio o te malosi o te ato toa. So swani ila matu whalongo, so swani e fe au kiliva o le nei aso. Talo fo i mo Samoa i ona taitai, Samoa na lua, tuto tasi, tutuila mamanua. Ia manuia lo nai o mātou atunu o whaamuri mai i o mātou lau whanua. Ia manuia fo iso se Samoa ta ape le nei lalolangi. Ia e fuafuanga le nei aso pe ai ua le nei pō ina ua uma fo i fe au mangana. Tu ma watu lo lava vi inga ia te oe ma vi iai oe ua ia o mātou tangata. Mangalo mātou uma tuatu i oe ki riso lo mātou li i matwhaora. Yesu e ui mangalo ai mātou. Amen. Pese se lau vaiva 199 il pese le Yesu tai kasi le pese yo ele faina ngalo ya tia una yo matua siap to ina ma siap matua. My grandparents, my papa and my mama who brought me up, my upbringing, piola mai tutono to inga pesepenga ia.
o le to ina ma le lo matua e matua pa uafe a leo te me pese o le lotu. Te o foi le atua le fia whaalongo mai ai. O le pa uliua o leo sini to ina ma sini lo matua. Pese la, tasi le pese. Ia e lo ua tangata ia. E pu le tangata ia, o le siwi te mea e ta te pese ako ka le loko inga pese ka ki pese i pa i o le pa ua Io, e pu le tangata ia langa whaki. E alwa foi pi o kau le mau le whaki lea ka ke ia e mo ia i nā te ai o le whaitau ia tangata. Si le ola whakua i ka. O tutua mau tatu matu i latou na latou te pena maia lo mena le ino fia na o sui ai le ngola po kala me mai le e fasale vale ai tau i le lupe whaalele o i le nof mele le ino whaia o le te pena i nawa ma oe mau tatu ai misi ai meni o grandparents I ise le whaita maleanga o ni tangata tatou grandparents ia a whaitele i ola o una ola mai o grandparents matu o tina o ina lo ola atoa mai lo pepe mea se i o ina o mutua ia ma anga i mai fafonei tasila le pese pe no whai atu e muri a o toi pese a ua lewa do whanongo i teimi o matou lotu le fiafi Yesu ta i o ia i matone. E pila le ukamanga ia lo tau sunga tu. O taimi e usu ai ia mai peselea. Ani olon foi puelua. Fa apa o lo mai ua mu mai lela. Ina Efeso soani tau si mai I loa lofa fita na wa lea la ilunga pe mai fa paolo mai ua mu tele mai le la ina ia Efeso soani mai ma tausi mai I lo lofa fita na wa le ala ilunga o pese fatu mai tutonu le lautusi o le salamo se lau malfitu CV ma I lua e sawa se lau malfitu o le CV lang o le sau whaaloma le mea CV ma I lua o le nuinga o le se kau whai sa whamani te usi se atua se lau malfitu o le lautusi se lau malfitu sawa le pese lea sawa I whaapunga le pese lea o le whamoe mo le pese lea ina ua uma tausanga fitse fulu ua mai a tausanga fitse fulu ioe mai a tausanga fitse fulu o le na wha ua ile nu o le atua ia tangata ia ta ua o tius ua ave whaatanga tautaua Nebukanesa malana vaenga ave le tūlanga fūle le se nuu ina awhingata nuu matua ai laulu ai le atua I le anu Israel ia ona whaonga lo le atua o le isi fo sifi o whaale ko Nebukanesa ata tu vai I nei I le operation le atua na operate le atua na whaonga ina I le atua le isi fo I matua whaale ko ngunga discipline ka kaya for 70 years na whatongo I le atua Nebukanesa sa we ave la ori ia ave no fo na I lo lau ele
no foi lalo lau te inga si fai se fale a onga water fuel mo me fa kung so ina fai fu do musalo yo ina lo pen fai tu betu se water fuel fa ton ai ana fa ton se tai fa ai wo poto fai tu foi lan ta tu te langa pi o ata i fa matala me ta tu le mafutanga ale tua matanga mi fiu fa ton avanga tu o neo le ifo i tupua avanga ngofie ina ua avela ua fo'i mai i Jerusalem kasi la le lau tusi se lau mal fitu o Jewish o tangata Jews o wao mai ua fo'i lo latu lau ele iai la le pese lea io o le pese le whapelo no pese o le salamo le aisesi e lo loa po tu stala afa ni no fai atu e mo ia o le utatu talia lau tele ia tusi o salamo o pese o tusi o salamo tavita io lo vai lau tele na utatu talia lau tele fo a tasi le pese tasi le lau tusi se lau marfitu tatu tele iloa ele iloa tu stala ele lo po entusia ele tusia tavita ia paule fa inga lau tele le iai o tangata o le nu ua fo'i mai le tawhianga ua ngai na mai lea manu nofo i lalo ma pepese ma langi inga ma whaafetai i le tua i lana taitainga toi taitai atu mātou i le nu o siona se i o mātou toi fo'i atu i lo mātou ai mātou le fo'i ese that's a new generation le ua fo'i i ro tangata ia na api pitu se fruto sanga 70 years lalo taitainga Nebuchadnezzar e toi fo'i la tangata ia o ero tangata ina api fa tangata tau e fo'i o tangata fo o le new generation le ua fo'i ale winga la na pese lea o le pese ua toe no ua atu tangata nei mai sa sifo o le au tangata ua mana tua fo'i o Jewish mataria i lo kaku a kupu le ngo Jewish i le vaitemi o Iakopo o luma to Iakopo ele i maua i le meka o le Hebrew o luma le temi o Abraham Hebrew means to cross over pio ina sa waile ngo e Peru fua mai le ngo na o le bala awina o Abraham to get up and go where no idea nga me mawilingo e Peru Hebrew e maua ina i le nga mole o le just go cross over pato a maua la le me e ta o Jewish i le taimi o le whanau o le piinga fule le atua ma Iakopo le na whailo le o le atua ia Iakopo le a ele tu ingoa ya Iakopo o le a ingoa ya Israel ia le na Israel nga maua loa i al whanau ia le maua kwa to a maua inga me ka ukanga i utaia i le whanau to as fuma to fia ia pia nei me manino mani nei me ka tatu amata malia tu ai ia le ala ua fo i tangata mana tu fo yo tangata i taia ma se vaenga o le vaenga o pini amina tangata ina ave fa tangata tau le ala u toi fo i ia le pese lenta tu pese nei Yesu ta ita i oi vai o Yesu o whenga fo to mo Yesu le ai o mafo fongo o fatu pese e fatu me tono o salamo e se lau man fitu le fa pe tono na ia ta ina i latou i le ala ton o inae au mai mafo fongo a sau pese o Yesu ta oe ia i mato taua nai vaenga na mo le amata i le tatu porkan i mana tu foi fa pena ona ta mai Yesu tatu wala uma
le ngata ia te oe mau ma tātou uma o le tātou whainga malo, ia ma me uma. Ia. Ita i oe, ia i mato nei. Aoluna pe upe fitu na ia taʻitaʻina foʻi i latou i le ala tonu ina ia latou o atu ai i se aʻai e nonofo ai. Ia lenaʻa na ia le peʻau faaleatua e mafua mai lea pese pese se lau iva se fulu ma le iva. Ia o le asolua le aso 5 minuti te alitula fitu to 1 minuti tali tula e valu ia i matou i le malo tele. Ia o le manatua foʻi na ou fai atu i le vai aso ua mavaelua e vai aso talu ai. Ia mavatu ai ia o le vai aso lenei o loo i ai le maliu totonu o le matou matagaluega. O le maliu se tasi o faletua o le suga le faafeagaiga ia Elisaia tagiʻilima ia o siona faletua e suafaia luma tagiʻilima. Lea e o loo luga pea o loo iai pea lona tino maliu faatoʻa fai lona toe sauniga i le aso farai lenei. Taeao le aso lulu, aso tofi, aso faraile ia o le afai ai ona toe sauniga ia ma tiu ai lona tino maliu ia ma fale lauasi ai i le aso faraile o le vai aso nei. Ia manatu o lea ua agai atu nisi o le matagaluega, nisi o le ʻaufaigaluega e fai malagatu i Las Vegas o le aʻai o Las Vegas i Nevada. Le faatinoina ai ia le faamoemoe o le matagaluega ia ona o le valaau paia a le atua i le tinā le faletua e le se tinā matua. Te le loa po ua po lona early po le late 40 talavou lava. Patolu fafā ona tausaga o le soifua ia e faapea ona valaau i ai le atua ia i le usugafono i malua na seʻi mavae atu nei. I le ua maheʻa le fonotaga i le aso faraili ua taape le fono ia e pei o nisi o faamoemoega a nisi foʻi ua tuufaatasia i le vaega o le faituipoga i o inā sa tia ai lona soifua ma lona ola i totonu o le maota o Samoa ia po o le maota o Samoa le fioga i le lipalemia sa faatinoina ai lea faituipoga ia o inā na valaau ai le atua i lea foʻi tinā talavou ia ma tuuesea atu ai lona soifua ae sa fai malagatu i tulaga faausufono i le usugafono a le fono tele i malua na seʻi mavae atu nei. Ia masalo le leu taʻu faisi umi tanu taape mai le usugafono pea ma le lua vai aso ia o lea faatoʻa maua avanoa ia o le susuga i le alii faafeagaiga ia Elisaia tagiʻilima na ionalo ia ma le paia o le ekalesia ia faatinoina ai ona toe sauniga i le aso faraile o le vai aso lenei. O la tau whaanongolongo atu le porokalame ia e tasi lava le aso e whaatino mai le lotu o le family service ia ma le lotu le ekalesia ia ma lango mauailoa ia le faletua ia le tinā ia luma tagiʻilima. Ia me foʻi lenei taimi e fai aʻu masui o le tautua ma le aunaga a le siufoga o le taeafou i ona vaega uma matou te molimoli atu ai ia faamaisega o le agaga faamaise ia ma molimoli atu ai alofaaga o le tautua a le siufofoga o le taeafou i le gata i le susuga i le alii faafeagaiga ma le nofo alo e faapena foʻi aiga tagi mai ala
ua whapea ona to ai tau mai nisi ia o te manatu fo'i o loo iai nei le sunga ia po le fionga i le taulangi ia po le fionga i le tui whasina ia to le fua vui masina mua ia ona o siona wharetua o le tua ngane o lona wharetua ia le sunga le whawhengainga ia e le seia tangi lima me lefa ia masui o le tautua le siufonga o le tae fo ia matu te whamaisia tuai ia nga le lei le atua o le finangalo whaitua tasi lava o le atua e le aise tu matite o le tau e velo le maninoa o le maa e tongi whato o le finangalo whaitua tasi e pule ao le atua i lo soifua malowola mea lea ia anga le leile atua e lau sunga le whiangainga ia whaamawhanawhanaina outou ia lau sunga ma le nofoalo ia ai mese ia a inga tangi mai ala kai nani fo le pa io le kalisia i ona vanga uma moni tuai whaia umsui o si ufonga le tae a full radio USA ia mātou te whaamaisia tuai ia ma moni atu o whaanga ia tusa manuia ia toe sauninga o le tina i le aso whareile ia o loo tau pea o tu foi nisi o lau whainga lunga ia me se foi le mātua whaaleanganga o sia mātua foi au lotu ia whaato a tuua i nei i le setaimi o le stofi pe a maea ia whaunga o whanau e pio le mena ua seiseiti ai le tele o whioi i le ngata o whaunga whanau ia e manisi o meo appointments tau whaf me tau fomai o le whaina awa i atua i le fo i whamoe taua whatino nei le aso whareile nei ia langona lava i eili langona o le fia awai ia e pi o tūlanga whapena o le mwhaiai o na maua se avanoa ia e whatasi atuai ma o si au rotu le sa o ngā unga i le whelanga inga a o afsosoani o le mtanga luenga i le pai unga tausanga tia nei ia o si sunga i le whawhengainga ia tangi lima matfatua ia luma o inasa o laungai i le whelanga inga le mtanga luenga tono le ai o Las Vegas ia o le setete o Nevada ia o ia mea uma tātou te langona halo tātou whatawaa ia sila fia fo i Samoa o le soifuanga ma le ola le tātou te ola tātou te wheo ai sau whai le atua ma le blueprint o oe ma loa le leie le atua lo teimi whanau ma lo teimi i te tui fo i atuai tātou o malapa le fo te tala noa atua mata manino le atua le teimi o te tui fo i atuai whapena fo i oe Paulo na ese senga o le teimi tātou te tui fo i ai ai a o mai la teimi whapea tātou te whaftai i le atua ona o le ese o teimi e o mai eila na wala au ia i tātou ale tā ua la nai nei me whapea tātou te tui tō mana tua tangata lava ia i lana tāpenanga whaaleanganga io ta pena i tangata ia mo o le teimi ele ia ala tātou teimi e se ale teimi ele atua mele tāwai tātou te o le hafo le tātou tamwhai tau silo tātou soifua malolo i le hafo le tātou po le lava tuinga au ma me sa fo le ale atua ma le blueprint salo soifua ma lo ola manino le mila le ngai le tātou ola tāpena pena le tangata lava ia i le teimi ma le tuaso o le wala au ale atu ele se mea tātou te ele fefesesi i le oti
Yo au tatu winga foi se na tatu tangata soifua tatu te fia o la uni tatu te fia ma ai e pila o le mea fule le tatu te fia mata uma i whanau a tatu whanau o anga i na whaau uma i pio tatu leo wish i o tatu mata mai moina le tupua e o whanau a tatu whanau masi tatu vai po fefa i ailu la tu ora tam fai me ni o le ia se si tatu o matua i le whapena i e tatu te tuli matai lava me a le vala aua ia le tu o le mea patino i le tua e pule to atasi ai ia pena le winga na le tala lau sunga le whengainga e li seia tangi i lima ia wha mawhanwhanaina oe e le tua o le nofo alo o le ia o le akalesia se temi fo i tatu to e wheloa ai ia manuia fuafuanga o le nei vaiaso o loo o loo iai le o te ata i le mefule le i lo tatou atunu e tele i o au sa i linga ma ai le foitua o le nei malo tele o loo o whaamautu ma o nofo ai ma o wanga i ai e whai mātunu o te sapi ai i ana whaamanuianga whai mau ua tunu whananau ai lau whanau ma whananau ai ala tu whanau o tele i loa o te end up mai nei o tele i loa e tau mai nei e sala mai nei le la o lo waa i fōlonga o le sā nga isia na mamau ai o mafau se feso o ta inga o le malo tutu o tasi ma le malo tele o Amerika peitai ia e se foi whainga le atua o enta o ent mai nei Amerika ai sa o ma natua o New Zealand o te anga iai o Talavou ai ia peitai o ese o le ina ua whaulo o granddaughter Lena fau vai asolente nei fai malana ainga fie le so farrile na uno fo no foi lungo le lau mo mata e vai no fo mo mata yanga o winga o tangata ile ngata foi la i winga o tamiti tangata a o mata ila ulava fana e vai mo mata i o lato wanga ua fia o sapi no fale mo no fo mo ma fau i le tangata na paionia ina lo lato wola i le atu ni nei o mata i lato feoai we were very happy o na fo inisi so ona feoai so ona pisa o fasolo fo ina le iloa le vā ma tangata mātutua i nisi o lato o manisi na no fua mo mata fasolo ina ta fape malingi fo talo imata pe ata manatu ai longa e fape winga pe ana fape e ngata usa mo tele saune ele faingo fie le meo tangata na pioneer o le tangata na lato wasaina le ngasu ma le whaingata a o manatu i lo o mai le atunu le nei sole ele i whaingofie ele i whaingofie e whai foi o le taimi tausu e ai ngā luenga e tau le maua so tano fo le lei le more meo o le te ua watu e whapea mai le ngā luenga ua tatau na sua se ngā luenga ua lay off e tatele manofo le lei le tūlanga fo le e whai o le mautu o mo meo pepa nofo mau le nei atunu
Ai tate ai pe fa pe ile umi na ola I nei matau sita mai tine. Ia. Ele ai ase ainga ele fetaui ma me o whaingatā o le tui whonga ma le ona. O I runga la lo. Ia. Ai ina ua o mata I le tupu ae ma le latu langona fia. Ona u whapei whono le lo lotu. A se whaftaia. Whaftaia o lea ua alo taulanga. Ua sala mai le lao lo tawaa. Sala mai Amerika. Ua tasa ili malo mai ili nei atunu. Ua ola ai tamaiti. Whananau ai ala tau whanau. Ia, ele ngata o latu tausonga e whananau maola isi atunu o lalani. A ole fe au tuli mata I au nei mea uma. Ia o nei ngalo ia tatu whanau. O latu o Samoa. We are Samoans, no matter what. Po le hafo iso latu manuia whaale la le tino. Ia o latu manatua lava. O lo latu tupuanga o Samoa. Ia, awane inga. Leanga ua o le isi au fasitala na sa whaile pōre na. I tupulanga fōle te minei. O le braki o ta miti nei. Braki o latu o Samoa. Ioi. Wafo e whewa I ata miti tutu loa matangata tonu e anga le atunu o Amerika. E whesilia o whete sauai. Where are you originally from? Awhai atu le awa, I was born here in America. E tasi tangata e ana le atunu tangata moni wha Amerika. Yes, you were born here, but where you are originally from? Ai se ana foi leva ai mai I litu ai tangata e va ai mai e tu sala pena fana nau ini e tu loa de fesili o fea tonu le mea te sau nanga isia e loa la a fa pena fana nau ni e mauti noa la lona ta ma po lona tina e migrate io e na malanga mai a faifu na fana nau nei ona matua e mauti noa ona matua na migrate mai isia tu ile nei atu. Whapena uma New Zealand, Australia. E tāua lai I le winga o tala, e tāua I tātou whanau. Po o whea lava e anga I eile whi I lafi reo langa wa me ua maua e tamaiti. They should be thankful. Pe whape whea no o New Zealand. Pe whape whea no o Australia. Pe whape whea Asia. Ia le fula o la e whaingo fia ngā ruenga. No mo ngā ruenga. Ai a fua I lo ta sau I nei. I le ai ni pepa whai ngā ruenga. Io. Le ai se mea taua se mea. E misi ato. Na sau I nei fia ola whaasolo ato. Po lea lafo le mea tua ngā ruenga e mo. Io. Mea la nea whetero tala mo tanga te pai o nia ina maasa ina renga sū. O menei oi o tamata tono fonofo ma va ai o te whapele mui fo alo te loto I le atua whaftai mo awala o lau fio le ua o te ia o tau o mai nei ai le o nei e te tau na no uanga I mai ai mo wa uai e sau mai savai I le o nei tau no foi oi a leo New Zealand o Australia tau no foi pe afa pe o te fia ese masamo io e leo I nei te tau peta ia fa tai le tua o le ua I wi ena fanya tale amatanga I wi am ia isi tangata na mai lo nei fia ngai ma me fango fie lo Ia voi sangata na mai nei mo lato matua o mai o laiti. Nei lalo le whaamalu o lato matua. Ioe. Au ta ita lefto ata sau ma lai ila ta whanau sa moa ma la ta whanau ta sau ftoa whanau nei. So lele whaingofie.
e lē faigofie wharongo mai o tōna i New Zealand e pe tai tātou whaina mai matua mai ia e mai se tu ngā matua whaina le i pi tanga men whanau le tina ai tutuila pe na whanau le tamai manu pi tau iai nei so tan le saule mo sa i sa mai sa ni le ai ma se pi tanga nothing at all ia e le i faigofie ia me lana te tau na tau iai ia langona ma vai me ni o whanau a whapea o te miti na whanau ma whiola i nei ia e tau ana tau ila tu vai e te tau no latu at mai ina le whinau malo o na i o latu matua esa ia o na tele nei ni nei mata u fia tala no ina fo i o le nei aso tali tu laiva ia o te fu na tau nu mai ele tatu malo ma New Zealand ia por to fa ia tu pai o le aso sa o wa ia sa fa ele mo le press conference ale committee fau tua mo fa la vela fa fo sei ia por le fo le ta o disaster advisory committee on the neila sa fa ia le lato maftanga fa conference ma le autostala le atunu le autostala la no mata ina le nei aso ele iai pe o te autostala sa iai o le autostala ale NUS autostala ma le TV tasi autostala mai le radio Samoa le fo le talofa radio le Samoa i sama ita ile na o sua non fai ia matustala o le TV tasi ele iai ni tustala foi e pio la tole e langlangoina ia le malo lo ia timinei pio tustala ia na iai pio tangatani e tele ina lato ia na radio Polynesia na sa lula tamata io lula sua sina tustala na iai o le NUS tustala mai NUS TV tasi ai le iai la ia avanga latu te langlauina ia le fatutua i le atua samo tasi ia pot whainga malolo i nei e te loa fo i mo mneo fesili a o le komiti le sa whianga i o tangata o pio latu o komiti fautua mo meo o wharavilave whafose i tonu o le atunu ioi so manei ala whanongolongo i le turi matai o fesili ale autostala aina mau tutu ma mausali le tala ele iai tele vai se sui o se tala mua ai te ilo ni te ua misi lau ai tele vai se sui o le tala mua le winga lau tala pe o le na turi matai lava le tūlanga o le tau o le suau na tuli lola fesili tali le tangata ingoa ia le ataua tele lopo ile ingoa tau ele a o le ataua le ingoa bi o ia na fia ngai ma le vanga ma nei ale tali le tangata lea ma ia manino lana whasoa o le soa mana tua foi le na mai kala coach e fua ia i po le Amber Alert foi le na mai le tato o lea o lo tatou le vaenga o le orange ia po le moli lanu moli orange alert le tatou le teminei pesili o nara tu langa o Yesua o le tu tali le komiti le o lo le lei o lo o tu langa le lei o le aso mo iuni fa mana to singa fua na iai le tanka na iai na tau wai le vaswau ona
avelola i ua whaatumulia o le ale capacity o tanks fo ia le tank farm. Ua vaenga i ta o tank farm. Ia no whanga le iai tanks ia e fo e store ai le suau. Pai mai le tala le komiti lea o lava matotoe suau. Na la tu fa le fesiri a faila o le lava matotoe suau. La me ua mo le ua o tamutai. Sian mo tamutai ai fai mai le tali le e determine le vaai le tau ma le tau o le suau i mea o lo tula i mai i tala o le lalolangi. Ioe, e fua tatau, e le whapea e tele le tau o le suau, ona so ona tatu aduale le whenga masani, e tatau ona vaai le whenga malo, i le tūlanga o lo iai le lalolangi i le vitaminei, ia e mese le tau o lo Wa leo te whai tu sa oa uia. O le vaai a Amerika i le tau a lo whainei. Ele o iai se tūlanga, te pau ale me te tele, e o sotu na te taavale. Wai lunga tau o soa. Ai le o au maia ni me fole le whapea, mingi warning a mea le isia. Langa o mea o taua. Wars. O mea le vaai whapisinisi atu nu te tele nei. Ioe. Ele, o tatou fo i le tatou atu nu male lalolangi. E ua le nau i tala noa i le taua ma fōringa mai ai e haafiai i le tatou atu nu. Sion mena ta wai mo le mea lea. Le ola whatuatua o tangata mai loa le ai e le tua noina sa moa e le atua. Ioe. Ai ala langa determine le malo tau o mea nei ma le lato wa ai i le au te lenga o le whetu una i o le tau lea. Fo i le o te whai atu. Na o le suau o ale product, ale lalo langi atoa. E whiarua i whapelo na tau. Up and down, round and round. That's the way you brush your teeth. But we thought, o I te tau na mate tū i ai le vaai le tunu. E le o whatamala le vaai e Samoa. I le latu suau. O lea o ta pena fo i la tusa o press conference lea na nei. Tau sang fōru o ta pena le malo e toi pio dai nisi tanks, new tanks, ina ia lava pea ia le suau, e le o lava tane le temi nei. Nea pe pese le ta pipi fe me o la tau na whaia tane maa ma lea. Io, ale te vai e tutu pena, ale wha e tane la ia. O lo foi tua le tunu ure nei tanu mai Amerika o mo me o suau. Tonu o company suau. So te faisio manino te le ai. Io e. I le mea laina fea lua i le tau o le suau. Me voi na e lei o na wha tuatuai le atunu. Ina ua tau mawhai fesili. A wha fea le vaenga le au whai pasi ma le au whai taxi le o tau whai le o tau tātua o tau whuilanga si i le. Au te fia o wha tuatuai o le malo i melea. Aisia, le anga o le suau la vaia. E lunga i lalo, e a fua i lea. E a fua i le tau o le mea tau o le barrel, o le crude oil. O i nā peis uma i le tau o suau o le lalolangi atu. Io. E tu sa foi po le tau la iei, le tau ala iei. A pa ua le tau o le barrel, e pa ua. Io. So e le tau foi la i le tatu atu na vave i le si ina o tau o mea i o pasese o pasi mas esia langa a si nei e to e watu le tau o sua ua pa u le tau o le barrel o le paelo crude oil e to e pa u foi la le tau o sua to e pa u foi la ala ua pepe o mawalunga le tau o na oi foi lo tangata i le tau ngata o pasese o mea ala ua la le tau o sua like I said. This is the only product in the whole wide world. E whapea lona tau, e whea luai, e lunga, e lalo, e lunga. Eisa, nanga ese fo ili no foi tua e fua i eile tau, o le pole a lava fai mai o Samoa, add le mat api lunga o tau o freight, o rate o freight, o va e vatua swau. Sa,
e whaapopo ni mena, but o le amatanga o le tau o le suau, e fua I lunga o le tau o le paelo o le crude oil. Mena lina whiarua e whapena le tau o le mena, a le maka ia sa mo maso se atunu o le lolangi, e whaapopo I lunga o le whiarua suau. E whaapopo e le mwhaina na avi fuai waa. Le si talamana ia le o au mai. Every 2 months, every 2 to 3 months, le lana taunu watu le waa ia Iuni, nei ia le Sisingafua. O lo o lava mai a Iuni e o mai le temi nei. O lo o whaitau whapele au waanga o whiangai meia. About 51 days aso o le suau. A o le taunu watu le siva a suau. 61, 63 days o le tiso. Whaitau mai le aso mua o Iuni e o mai le temi nei, ma o le aso whao Iulai. O ina le wha moe pe a whape every other month. Ma taunu wai le wha aso au le tanka I Samoa. So, Samoa, awane I avesisea lau whaafonga I tala newspaper, ma I latou ia whai mai ua tangata. Ona nei na manino I latou tonu e whea ngai ma mea ia. O lo manino ai. O lo le lei ma lava le suau wa Samoa. Tatou sila tatou ia le nā. Lei a taua pira a valongo eti. Pea lau ke kauloa se li le langa ua matua le li ua pea lau te sa. Na, ma nei e wha manam na maina. Ai pi te whai atu, e alana o manino o whai ngofia o manam na malanga fo o lo whaitua na ili atu nei o le mena o whai ngarua ngai. Suau, ioe. Malona tau ma le mafua anga e a fuaina whea rua ili tau o le melea. Ioe. So awal whaasiseina I tātou Samoa, I tala whe a viai ma tūlanga o lo tua ia ai li tātou whenga malo. Lea ufa manino e le komiti lea le malo, le se mea tau whapena, e ala na a mai kala koutia po le Amber Alert, lea tātou te pewhina whaiat. Le Amber Alert ai nei Amerika pita e sau te whalonga e mai lau telefoni tūlanga foli leo le Amber. Ua piki se tangata ia se ta mai titirunga la wartele. Ioi. E ta umai le laisene o lau ta avale ma ta umai e whaalongo uma le lalolangi e lau ke fongi in whaatano ia tioe. Amber Alert ona o lea. O le tūlanga ia matu ia e iel tangata uona pikia ta mai titile awala me whapena. Lea lau au mai e tatu watu I color codes o le orange tau tele I o le red. Pe o le red in tatu rola ia le a o le upua I la tuna o mai temine. Temine le o loa le pe tatu te o le red pe le ai. Le la pakako ke le orange. But at the meantime, o lo lava matutoe le suau a Samoa. O lo le lei ma lava le suau. Tiso, suau ta avale, ia ma karsini, me whapena, o lo o iei fole alert le malo a whapea e wa aiatu la alatalata I le lanu mumu. Ia o le au, mai fui se whasalonga e le toi tali ai wa a fui karsini e o a whea tue utu I tatou tane. Ia pe whapena fo ina watu whasilsilanga le malo I wa alele fo ia mai a whea tui sa moe utu ai ala tau ioi. So, paton teimine nei, o lo ngā whatia. So se tala manei ale na, o se tala fia. Ioi. O le tūlanga fo I o le whapea o mo mea pe le lava ka mwhaile le malo e au mai lungo se awala. Ia no fauta tangata uma. Le fo la ne whapea la nga ita avale le malo e tu I titia le mo le meo le whaongao ta avale talo le whata le lima le fiafi. Tutu umata avale le malo o te whioa. Ioi. O lea mai e lima ta avale le malo ioi tangata whainga luanga le malo. O lo e tala whea ngai o na whaonga pia la o leo. E pi o fo mai. Ioi. Ai o le mea o le upu alert. E tau ona tau I mawhau so stangata. Stay alert stangata uma. Ioi. E pi se
peise fa manatu i tangata uma ai le fa pe fai mai lo le Amber Alert fa pe lo Samoa is in danger. Io le ai le yese tu langa fa pena ai o upu a ila to e a foi la to te feita le malo ne len fa pena io ai o le o manino le ai o lava matutoe le fa soa le malo i le vaenga o le suau bensini ta vale po le gas por que si ta vale por que si valele wa le fa lo tu fa me fa no tu carsini kerosene le fa sa ia ese mai fo le que si moli ese mai le que si o meu o va ma que si fa me ai fa mo o lava matutoe ioi aso ia tatou te ese sole kakukanga ka sole mo meole ele ngofo le tangata sa ili awala ona o fia la o mo so o avano o te mata ai ile patole foi la tasilia company de no fenga luanga ine o le main supplier le al tatou atunu o le vanga o le Exxon Mobil io mo tu si le fia Samoa ese foi lan tatou pese le mo le meole o le suau a vai tatou Samoa o tatou foi islands po atu motu tatou nei o le fai tio ma ia tunu te tele nei le meole vela o le mafuen fa le tonu le o song o tatou foi mele atu motu o le Pasifika le tatou te fai tio ina tunu e China Amerika o Australia i mea nei me tau oil refinery i mea nei tau ale lo le leia po o leu tau mawhai California itself leu tau mawhai langa o le matu presidente lo i temi nei o i nei California pe i le iwa se fulu iwa pasene o le Democrat ia o le Democrat o le lanmona ai o le tau mawhai i nei California tapunia mei o swau mo oil refineries le ua iai oil refineries le ua iai foi isi vanga te tele ai lua le ua tapunia se teimi o le tausaga nei io e pi o ina le to tele foi le whainga luenga ale pe o le polinga mai la ai au wala ina tapuni mea nei e tele foi le whaina o le economy ala langi io langa isia e mo ia o le tau te tamu whai mai tu inga ta vale foi e alu elitise e le se vai le la langi langa isia e le ma whaina alu se va alele linga le ea ise elitise e uma la langi nei tatu te whio tia tu o mai le si generation na o umana whai sa ilinga io o umana whai sa ilinga i whainga tā na alu se va alele linga le ea e alu e ola le la io e alu pe alu e ola le tisi ia si tatu fatete pem tatu mata tu ia ila tu le popoto malata mai fasai nisi ia pem fai ona o mai io i se temi o mua ia tu na io ape o tu wani tatu va vai tu ngamen malo tele nei pem fai na come up with that idea se va lele fe alwai ele fe alwai se swa po se fuel me kau eliation wa e alu ne ton suau i mo meu tank farms e ia le tank store ina mo meu aviation fuel io na o ne te u fa se ina ta to fa pele ne o telefone mo meu ta vale alu el tise ai le se vai la rolangi to inga io e mo o mia la rolangi suau e mo o mia le la rolangi le oio io aisia ele ngata ta vale o va alele o va o sami ele se va o se sami ele vinga le mrs wa io so mena au ta tu motu ta to le nei o leo o mai le ta to a foi le ta to mau ile la lolangi atu nu te leo le la lolangi se tau fa ti mo me o kasa ona
mo meo factories, oil refineries, o le koale, o mea uma whapena, o tātou ia tu motu la iti, o lo o mea le whaitionga na ia tu titele. Ai pion whai atu, le ia le tatu ngang whai o maunga titele a fua mai ei manuia o atu motu. Ia, se tātou tālia, po fea se tātou vai foi o leli au maia ia manatu o le fitu, the 7 nations, big nations, o le lalulangi. Pela fule latu va inga lau telenga I mea ia lo tātou tilo iai. Ia, o le talamana ia mai I le tāpenanga ia le press conference len whena leila. Ne o tapena le malo e toe fausia ni tangi ni tanks. Te le lopo le capacity o tanks ia la toe fausia. Pe lua, pe tolu, pe wha, pe lima fo. Ia whaatele ina pea le storage o le suau. Ia awane toe wheme mea ia lo tātou atunu. Ia ma tātou tautu wa I le leanga, ma tu wa I le leanga I le malo, whapea mai a meo le malo wa ma. Le ai, sa mo le atunu ue, le leipea ono tātou tilo ma wa ai I le tāua. O le whaasoa lima le leia le malo I le taimi le nei. Ele ngatala I le naa o le fui whangasolo ia le porkalame le whainga malo le olo ia I le taimi nei. O le lato, le pathway for the development of Samoa 2026 to 2031. Le whangasolo. Masalo se taimi o savai I le vai aso nei, I le aso whareile o tuli sa whareile. Ia I le whatala noaina o le planning a Samoa for the next 5 years. So ole pei ole au te lenga le na Samoa le lau toe whalawina atu ia le tūlanga na o vaenga lima o ta iala pi o na tau o whasavali nei. O ati nae o le soifua maluluina lau tele numera momua numera luna lua o ta mau o ainga e ngafa tau lima ina. Lona tolu o le whata waina o pūlenga le lei ma wha mamalu o tūla fono ma le saunga le mu o le atunu. O le lona wha o se si o manga malu puipuia ia afianga o le tau. Ia ma le vaenga lona lima, le lei whaatūlangana o ngā luenga te tele ma le whaatūlangaina. Se vaila ie. O mea te tele I lima leo lo whangasolo ni a matatu I tū muasi o I poru alu whaingon vaesu neo vaesu fau e wha uma I le tū malo le whiunga le lipa le mia I o ina o le anga ia ni iai. Ia o tūranga le na. Le tatu baba iai e leo malo lo ia le tatu whainga malo I le whaatino ina. O na tiute ma o na whaiva ia e mese lava ia le tamu whainga o le tatu o tunu. O te fia lava ui I whainga aisi vaenga fu I latu te langolango ina tu le e pamala na whainga malo. Ia le vaenga le, si.
Te leo nei fe au ia pi te lafo mai tangata i le whatawaina o mea o rotu lai mai no tātou nuu i le te mile nei. Ai pe o le ua mata tu i le vaanga lea. Mo le lausi la fia le tātou atu nuu. Nsai mai se i lafo atu le tātou linki lea wha mole ia o na tātou toe anga i mai lea. O te fia le porkalame se li foi le leo o Siueli. Siueli foi le femela siapolo tele. O te fia ia e ngake challenginga lo mafau. I mea foi o lo tau mawhai ia sia foi tautua ma sia o nanga ia manisi o lau whasara lau. Lātou te langa mea e manatu i lātou o negativity sia o lo whea ngai ma le malo. O lo struggle ai le whainga malo. O le tasi le whea au lo turi matai. O a mai tupe maua le malo. O lava se lenia le atunu. Pina te amai e whawhisili. O lau tali. Yes. Ioe. O le tatu whainga malo malata. Tura i mai le te mile nei. I lo toe o le tatu malo i se me foi le to be sensitive. I le whaitio atu o le atunu. Ai wa iai le mo le mea o le anga i lona comfort zone. E nofo ai le whainga malo, ma mata mai i challenges i e la watu. Ioe. E leo se whainga malo fo i toe fau whaangatama o lo whaia nei. O le whainga malo was steady lana wa ai i mo meo o lui. Ma meo lo tau whaia. Ma ua manino foi ma malama i ar tatu whainga malo. I mafau whaunga o i lato ua lewa nanu nofo i le malo. So te tonu e mo i a child vanga a fia me, a vanga umana fast. So it's a learning process. I le whainga malo i le temi nei. Mai e le 5 tausanga o fia me e o ma temi nei. O le winga o lau tala sa moa. E le o toe tei i le tei a le i o le papau le whainga malo. I leo se whainga malo e langa turoa i le au whaitio. Na te i no solo le ua vai le mo le i o papa. Tama nana na o lupa o atua te vai pei o le mo le aingo le vave le oso. Ioe. E te i vole le vave pei o le accelerator le lo keti le accelerator le i o le papa. Ai va aine i au le loto o le tailo loto. Tama te tele vo ia. E fe mali uli wa. Ioe, e tarianga. E os uma fao tarianga. E fai ianga i le loto le meta ai. Au le i o le papa.
o te talitonu la. O le whainga malo le teimi le neu tatou iai. O le teimi o lau tatou wa ai ai i lei au le loloto. Ua le toi te i fesili e la watu. Ua le toi te i mena no matamata na nei i taringa fesili a le media ma le komiti whaafoe la tu te whea ngai ma whaalami lawe whaafose. Ia po le waenga le ua tatu ta ua Disaster Advisory Committee. E tali mai i tali manino, tali mautinoa. Io e. Maolo au mai le mea ele se mea whale tonu i le suau. A fesili fo i a whai o tele le suau a le alme o maualunga i whaapere tau. Io e. Io le nā. O le upu whaapere tadina mai determine le tau o le suau e fua i le a. E fua i le mea o lo o tou a popole nei e pēr na whai atu. O le tau a ia o lo whai atu nu nei. O le whaai whaapisi nisi e whaai atu te tele nei. Le se mea popole i Amerika. Mo i alo tala le whai atu. E popole atu nu laiti. A lea u te whai atu. A whai o le teno fo nei i Amerika. Le se mea popole i Amerika. Le ai ma se mea o a whai nai ma popole i Amerika i le tau o lo whai nei. Ele o mawhawhawhu i Amerika a me e a whai nai i a le. Le nā, o le whe au la mo i tātou, le ese me o le taimi o te tau o na mausa li le whaatua tua o le atu, pēnā o mane wa ai le taitai o le malo sa mora i te me. E mausa li le meo le wa ai e manino e fua whai unga whai i mea o lo o i lima i le taimi le nei. A whaila o le e minoi pei o le taatia le Wales i to tonu o le samilo loto. Furi lunga, furi tua, e le oso pi o le papa. Whapena winga o le malo leo le temine, e fiu ala o vanga i tau whaleanga. E le o toi te i le whainga malo, i se te i pe, o se te i se malo whatua tau, ua mausa li lango. E whaalango lango i ai le whainga malo. O lo lava tupe le malo, lava matutoi o le mea fo le pisa i le 10 miliona ale al malo safata. They have that 10 millions. Tala. La ele tupe. Mauti noa la ele tupe. A o le va ai ele malo la va i mauti noa la na tilo mala na va ai. 10 millions for that particular or for that certain amount of people. Ele o ni tangata, ele o le atunu atoa, na o se i tu malo, na o ni nai tangata. Lea o le atu iai le 10 miliona. O lono vinga o le va ai fa le malo. E fa ai tete le va ai fa le malo. Tu sa pe fai me o le tupena taunu watu i la Sofia o le tausanga utia nei. Pe a toa tausanga talu o na taunu i le va ai a New Zealand. O lo o i lima anga le leio Samoa. Mai le ma faina fai e Samoa se me le anga i le 10 miliona le. Lai loa le leia Samoa. E le o tu i titia le va ai atua New Zealand. Ale manam lama New Zealand. O le fai te tenga le malo. A o ina fai le tonu. Ia pele ale tu le take advantage le tu malo. Na oni nei tangata. 10 miliona ele se tupe la titi. Se ia wha mausa li, wha mautanu, wha mautu, every single step. Mo tangata ia. Io. O le fesili a whapela, o le tau fesili na, a whai o lava tupe ale malo, ale alme o le tu whai tupe a ifo, ale malo, a ifo, ale tu malo. Ele se malo, pe no whai atu, ele se malo te i pe o le te i ale i o le papa. O le malo ua lava matotoe le whautanga. Ile o popole fo i le telo, ua fia ni telo tala e whai le miliona. Ele o le whapeo le whai atu, non tu whapeo tu, na o le mele ale tangata e turu matai, o le ale kaimi kofa me whio, kaimi kasuru o aru mera, kasuru, ele whapeo na le whainga o me wha malo.
o le mea tāua, e le o le taimi a ia taunu. Ia, le la o tau fesili i New Zealand. Na tusi foi le li, e fai tusi foi le li o, le li o ele ngō le li. E fai foi ana ia tusi, le li o si o eli. Ua pei foi o lantama le li, foi le o kanata, na nofo foi ia ma tusi pa le mi o New Zealand. Tusi le ofisa o Christopher Luxon. E tango le ofisa le Secretary o Tamalo, ma transfer lana tusi, ave i le ofisa o le Foreign Affairs. Tatu whalongolongo le tatu sa mo i winga ma mawhauwhaunga tangata. Te le lopo ina whaia le tusi le li lea. Te le lopo le pena whaitu o tele le hitau pipi, po ina whaia lan tusi ina api. All matters in relation to the distribution of this payment are for the government of Samoa. Ia tango le whamatala le vanga bunibuni nao la natala le amai. O mea ia. I te upu whaingo fie. Mea tu e pule le malo ma le teimi whataunu inai. Ale ua tusi i le malo la le va ai Samoa i tangata nei wale lava le onsai. Wale mawhaina se i nofo le. A ua masalo salo vale o latou loto ma fai me ua leise tupe le atu fua i le tuai. Leo te fai atu. E esi taimi. I le mwhaina o matou tam fai asum le taimi ma lea. E si tatou tali. Le ase tali e le malo. I leo toi mamau le fono le vaesfo. I leo toi mamau. Ono tatou whalongo le iei. Po le ase tali mai e le malo. E sili le tali sao meo le malo. Nei lolo matu tam fai tali atu i ate utou. Tau te le malilie whamaliine sa matu tali fai atu. A iei lo tantonuma, o le tali a le malo, o le tali sili fo i le nā, o na tali ton wina e tangata uma. A tau ai na o whapula atu. O lo lava matutoe le tupe. Toi te ape o le tali le na tali a nei le komiti le o whalavilave whakuse. O wa whapoleine le suau. O lo lava matutoe matele le suau ua Samoa. Full stop. Sila la tatou iei. Ale e peia kako, peia le chapipi ma na lango. O le ia o le papa. Ioi. E oso e pe ke i ngofie. E fai atu role malo a meo le teimi le tau a latu la ku le kusa keimi fa me. A fea fa le keimi nko fa meo le keimi le. Mea nā ma o mo meo tamai. Tu teo turi a pū le teimi. A pia no fai atu. O processes o mea nei. Ele ese fai atu le malo. Ese processes a isi foi vanga whianga ima me tau tupe. A o le tupe a ia le atu. Na ta tia. Lava matutoe tupe a le atu. Mana tua foi le se puru miliona lea. O se puru miliona lea. Lea ua tele ama faufaunga. Le na u vavai atu nei. O na fai me fai ma faufaunga o se tasi fui sa fai ma minista o le maenga a fia me. Le foi na te au mai ilunga le mo le meo le. O le fale tono le vaale ele se fale tono ele o se puru miliona le se puru miliona e na o safata. O mea ia, ele le pena vatu sa urangona o le va ai foi na atu te tele nei. O le va ai foi na New Zealand. O le mea o le natura o le fofuanga le atu. There's a reason why na tuwe le atua le mea o le salt. Le sodium i le soasami. Sila to ai mea ia na whetoi. O le ngoto le vaale na ngoto i ngā tai o Safata, Samoa. Tutusale leia ma le ngoto le Titanic. Tutusale leia ma le ngoto isi vaa. I le sami. E le ai ma se senga.
ma le sala masina tuai lena whamagoto i ngā tai o Samoa. There's no difference at all. Nei ma se senga. Ioi, o a chemicals, le ale telo le tuau, le ale me ua magoto i fo i lalo le alititai. Ioi. E malosi atu, the sodium is very acidic. Ke lele acid i tu tono le ocean, e mamate ai me umane. Po le ale paint o a chemicals. Ioi. Po le afela le faina o i o le sami o e mate ale ia uma. E le to iei ni fingota, e uma fate me fingota. O i tafata. O le faina o amu, o le faina o fingota, e le mawhai se wanganan mo le e aftina ina. Ai a faina na o ngā taifale au safata. E le tafe atu i ngā taifale o isi vaenga o Samoa. Ia le amu, le whaaranga ina o le amu. A o le amu le pio na whai atu. E le e toe ola le amu e se alanga e malosi le acid, e malosi le natura o le fuafuanga a le atua. O le sami ma le ocean lava ia, mena rina o ona le sua sami. E le ola ai se me tau chemical. E le ola ai se me tau e whaaranga ina ai ia le natura o le fuafuanga a le atua. E le ese le ngoto le vaalea. Ese le vaale o salmasina lena ame tatou whaamangoto i tai. E ma se sanga. E o whare mangoto le tai tani tau sanga e fia se lau. O ani tala ave mai o la whaina o ngatai whale o lolangi. E se mea. Ai sea. E whaaleanga ina umalawa e le acid o le sodium o le masima o le sanga. Não foi para penar o vinha na o fofuanga mamana o tatu tu. Vinha na o fofuanga tu só foi para na tauti é mangoto de sami. Ele aí se yo. E mangoto i foi e uma na faia de masima pe ia faz povi ku masima. E sabe se. Ai fa fetai ia safata. Tatan fa fetai safata. Tatau na fa fetai safata o lea o taria tu nisila. Wa mana ia recognize e New Zealand le ngoto le vaale ngā te whale. Ai o te whai atu o tataua sa ili whasai inisim ta ili meia. No to e ona se meo meia. E o fo ile amu e koe kwau le amu. Ile malosi atu i le chemical o le vaa. Nai lo le natura o le masima o le acid, ma mea uma e tu tonu le ocean. E toi o lai le amu, e toi o lai fingota. E oi. Hei le vale la New Zealand le ava i fa pe o le mea, fai pia la fai pia le tupe mau pe le mele. In the future. Avat nu nen sai nisi o sai li mena na te tonu le tala le fai atu. Nenga foi tua na foi le vai foi fa na fa le nei atu. O fia ni va te tele lo langi ma ngoto le sami. Fia ni va atau ni va te tele malo te tele langi o ma ngoto le sami. E fai ta wina sami o tu nga mauli loa, tu nga mauli elia. O lo o yai fo mai o sami o le o salt. E o ona o le sodium e mate ai me uma. Ewe. Ele ma fai la na vai New Zealand me o se me fa tupula ia pele o le tausanga ma va tupe tausanga ma le ai. I la ule tilo ma la ule va vai ma le va ai fa le fofuanga fa le tua i me fai o le. E ese me o le ese me lo ele ese naturo le sami lo loto na fai ele tu. Io. Ale a fesili ni tangata. Ai se a utua ina o le fa ai le malu. E iai me e le fa le tonu foi sa fatai. La foi fa no me sa fata. E iai foi tangata sa fata e le o le leina fai ala tu documents. La tu IT ma la tu pepa ma la tu me fa pena. Se i fa mausali ma fa so ia ko ke ma social vale. O le mele le kupungi
o le masalo vale i o loko kangaka. Ioi. E le mawhaina whai e se malo se mea, o le vavai atu New Zealand la tuare tupe. A whaina taunu atu ia May 20, le tausanga taunu atu le tupe i Samu, i Fefu, i Samu. A whaina taunu atu i le are tausanga, i le masina mea i le ia fo, lua o lima. Ele o tau o te tausanga. Ele whakamala la le atunu, ele whakamala le whainga malo. Ele fa pe o lilo ia New Zealand le tupe na matu i Samu. Ale uko ka kusi New Zealand. Te loa. Ai au fa pe le ku fa uva ai ngi ka ngaka o se ku. Se vai ngo fo malo o le mta fa yo le malo o le tusi atu i le pale New Zealand. Ale ku se ku ka ngaka i le ngi of vai yo i New Zealand. E ka ko fa longo se tatu fa uta tatu. Tangata le ngi lu mana i o le soifu ma le ola ale o tusi le pale New Zealand. E fa mta la tu le tupe na la tu la Samu. O mata fai yo ia tangata ni tusa pe o e le so of vai e tusi e tali mai le secretary langa o la tum ta fai yo ina tali mai ia te oe. Ioi, ai oni e manatu o le tali mai e fai tauina ai e tum te tele lo tatou atunu. E se vai le vo le ngata ia kanata le vo tusi puro tusi fo ia si o elia. Ioi. Ai mai le tali vanga muri o mea uma ia o mai le tusi. Mea na utu watu ili masa mo e faitalia sa mo ile taimi e whaataunu inai. To e faitau le lei. Ioi. Mai lema fai na whalenga ina sa mo le la relationship e ala inemi o tupe. A fesili atura New Zealand sa mo le mo tupu le tupe lea. E mwhaini whapea tu sa mo vai. E le whaingofia ia mātou na whaamamu e le sita mai tupe le la ave ina tangata e le ato se rusa la wafi. Nai ta mai tangata o le tu malo lea. E le mwhai o na mātou se i whaamausali me uma. Wa lewa nga whai atu New Zealand ia Samoa. Pe ana whapea le loe New Zealand. Se me o lo tupu i mele. Lai maram na mauma New Zealand. Ko ke kusia ku fa New Zealand o ai lo vale. E no ko le malo le o inga fa so mai ko ke kusi mai. Me nga lenga refer o eli so eli refer o ilato ele kalimat pan mi ia ke. Se vai le mafofo ma tu si pan mi. Tu si Christopher Luxon. Sorry. Lena ua na lau mai foi lai le sio eli o le tusi o le agreement. O le agreement na saini e New Zealand ma le malo Samoa. Ma whapea o le tupe le ua ave that's 1,100 per person. E iai le vaenga o le tusi le alu whape o tangata ia a po le ani pe fea i le lumana i toi tupu mai pe fea i le vaa lea. Once a lo saini le agreement lea, e le toi iai se tupe toi allocate mai mo le vaa lea. Ia. Le aleanga o tusi. O le aleanga o agreement. A leo te whai atu le nature. O le fuafuanga le atua na tu le ocean, le sami. Lo loto o le sami o ona. E mate ai so se mea. E ai o ona o le sami so se chemical. Pe suau po le a e le manu malo le chemical le suau i le o ona o le sua sami. I aso uma. E le vale la New Zealand, i le mele, apena whai atu. Fea le vaa tatu saramasina le na whamangoto i ngata i pe fia maila e samsam. Po le ama lea, na whamangoto le sami. Se whai taura tatu. Iho, ele leli tatu wola ftuna. Ele leli tatu fua i luma fua i tua. Iho. Uma na tusi, uma whamana malama tu le whainga malo. Uma tali atu le malo, le tusi le na abe
mo se OD po se overdraft. Uma whaamanino whaamalamalama le, o responsibility ale malo e tali ia whanu whaavai. Ale toa mai tu matala ale malo i whanu whaavai. E separate mai ale malo vahenga o whaiunga ai tu malo. Manino le. Ale lava o mai sa ili. Peno whai atu. O le tatu whainga malo timni. Ele o toe whailongo ina pi o sei au le papa. Ele o toe a foi, ele o toe whailongo ina o sei au le papa. Ele o toe se malo e te ingofie. Io e. Ele o toe, le malo le le enta tau whaatapitali le fono le o le ausuia. E si le tu atu le malo e terisa o ti auto, tu le fiunga le li pale bia, ma le malo. Io e tali atu loto le mafau le faisa o maratou le, io e, maratou loto le anga ina atitele. Le la ausuia le fono pasalo le sokua le vai sofu. Wa ele mata le mfano te manino le atali le mere malo i auto fa siri o lo fai nei. Ele pele malo o le papa o te ngofia i po to te ina to te. Le se tatum ta pule no vai to nei le live le na sauna le la. Fatauto mai ai le tamai tai fa masino. Ia le sunga ia o le fionga ia la toa papali i Rosella Viane papali. O le whabunga le te watui mo le whamasinonga ma walunga. Pe o le o whatauto ai le tamai tai lea. E whai ma se tasi o whamasino o le whamasinonga ma walunga a Samoa. Ia ele i umana o matamatai. A o lea o te fie lo tonu. Po lea tonu o where me e anga iai i le whamoe ua filifili ai ia lea fo i tamaitai. E whai ma whamasinonga ma walunga. A lea tunu. Le so lea ua tele lopo ua mau maisina tali o le se tali o le. O le so lea na amata su e nai ia mori mau o le tūlanga o le whainga palota vai maunga tolu. Na tua foi le no fatu le ua iai le afu, le ua iai le afu i. Le vanga tali mai ai ia le li o lautimia. Le ua iai le count petition fu la tumia e go against ia tai o li seu. Ia pe o leo tatu o le sola lea o lea ua matawalau dia ai ia lea fo i vaenga o le whamasinonga lea. Le ngata i lea ia lea fo i ua iai ia nisi o le whamasinonga. Lea ua manino o lea ua iai ia le palota o le whatanuina palota safata le counter petition io e ale li o lo tum ia me la o nei le so le fa e vala awinai ia mori mau o le fo i tawul manga o lo tatu wa ai mama te tu ia matu le ua mai le tatu pa anga male wo le ia so ia manatu le ua tanu mai tar fatu le
tatu po kalame ia I lau tō whā mo whanua. Ia, I toe tau mwhai mai, le ua toe I toe tau mwhai mai, ia le tātou ia pio nei mata upu na Samoa I le ngata I lea ia o le whamasinonga fo I lea mai Vietnam. Lea I tō toru na I awari ia le na wanawina na nafi. Le toe loka tō lua. Ia pio le utatala I tua te matai o Nakita Charles. Ia, whatalo what, le tātou tua mele unanga, I lau tō whāmua whanua, mā lor wholau manuia, mā lor tōi fua manuia. Ia, o le na mātango fie, ia, matūlanga uma. I tatonu le fo I ua taunu watu I maota malawa. Ia, tūturi atu le teimi o le tā polkalame. Ia, o tue nei wanoa. E te whatalo what, I lo tātou atunu mai whalalo. Malo whalang manuia tula epa. Malo ia whatalo whatu fo I le mamalu o tātou pāanga māsani. Mai si o tātou mātua mātutua whapia fo I sunga whawhiangainga mo lātou whatua. O I lātou umalo maua mai le tā whatatanoanga. Ia ai mai se fo I lātou te tonu o maota o ngase a ai o tangata mātutua. Whapia tonu o lawa mamaota. Pe o I lātou nei o loo whai mai ele ngā luenga o tatalo le au malpō, a me se foi o le lango sua mai a tātou pōkalame. A watu ma fofo lātou le wha maninonga, wha whaingo fie ia I lātou ni tātou wina nem telo meo lo tutupu, ma meo le a tutupu. Ia mā lo fulfolau ia te oetu la epa te langona aiwa fiena I tu lao e lungo tā pōkalame le nei aso. Ia a o loo tātou ai penga mai pere, tuni mai o le taimi o ngā luenga. Ia, whamalo, tātou alo mai o le a whai se whātatanoanga o se whaasoa o ni loilonga. Ua te le mea tutupu le neiva iaso ma le lava iaso. Ua e le lopo o le a matai. Whai o mea le lei, o mai whātasi mea le lei ma mea le lei. Sau wai le ma le loto tiinga, loto mawhatia, loto elea, loto leanga, loto tau whaaleanga. Ai se a e o wha mi umi e na whaine ia mi o le mingao. Ia, sta wha soa le nātu la epa le nei a uli. Malo, whaftai, ia o te manatu e uia ina tele ia tūlanga lelelei. Ia ai malo a me lelei. Mo ia e tele ina malo me lelei. Tā a mata ma whanua I le tūlanga. I le mele o lafo mai, ma lafo mai nisi o tangata. Se whatanoanga fo se tasi o le tio fau. I to tono le malo o stadi. Ia ma se tasi fo I o le sa whai ma minsta o le no fo inga te mai tai pāle mia le fionga I sa whapito. Ia po le fionga ia konto whai ia le atino. E le tāmatai nā. E le moso temi o te matamatai. Ia se sau noi. Te lepa o te mua o whape atu. O te whatu loula whafonga anga sa moa. Whatu loula whafonga anga sa moa. I se tala e la avale ona e tatau lava le na whai sao le tala le mea o tupu a. Atu langa le wadi e mai tula epa. E se le maadi o tangata mo lātou winga. Wa ngalo ai a lātou. Mea na lātou whaia mua. Fua la iei pepelo ma tau whaaleanga ia wo mai a mai ilunga. O le winga o tala le tula epa. O le wa whai tua inga. Wa whaitua I nga whaasanga I le fionga te mai ta I mean style tupi. O tua inga nei. Na whai I le taimi o le malo, o whai ngā malo a fia me. Man tua whaitua epa. Ina te I wa whaafua se ina whai le reshuffle a le fionga te mai ta I pale mea ia fia me. Ai le I whaapea fo I la, na wha ai loa po o ama fuanga. Na whai lava I lungo o lana pule whaatonu o I o pale mea. Lena ave ese ele fionga ia mulpola ana rosa. Ma le tofina o le min stau tupi. E tuu iei ia lautimu ia whato a pale atu. Latu lotu u te tono o min stau tupi. Ai ave ese ia le fionga ia mulpola. Le sangu ngulu umalatu nu upe ai se a iei se me o tupu. In fact, wala. Sa mato whatata no ina foila le fionga ia mulpola. I sana whainga malanga na sawa ni New Zealand.
na mātou whaasoa ai, na whaali manino foi. Ele iai ni mafua anga na whaailoa atu e tamaitai palemia. Ai sa silingia fo ele fionga ya mulpola. Pe wa iai ni au wala pela pea ilanga au nanga whaale min stau tupi. Wa lai o na whainei suinga fo without o se whaalawi loa mai i a te ia. Na silingia ila, pe o iai ni me wa le ilanga au nanga. Ole tali ma ave tamaitai palemia le ai. Whawhetai lewa pāsia tala. Tupe eman tua, we were in a real bad mess. A oaina la vea i tatou. O le fionga tamaitai means tau, tupe. He pulled us out of that rut. Lea lana, ai whapea mai, e le ai se mea wa leanga, e le au nanga le fionga ia mulpola. O le wa solonga le lei le vaenga o tupe matala tupe. A o lo o mana o mia vave, o le upu lea, mana o mia vave lana au nanga ina ia wha solo le lei le tatou o lo keti la lea o le miliona. Le na toi tu o le fionga tamaitai min stau tupe i le min. A le sau neia, a le sau nei le funga lea. I lunga le poloka lame la le tio fau lea. Sau ai au mai le pepelo ma whaapea mai. O le mafua anga le na ese ai e fia me, ia le fionga mulpola ana rosa, mai le tofinga al min stau tupe. O na whaapea, wa iai wha le tonu, o le mele na alu le fono i Hong Kong, alu whaalawi loa mai ele stock exchange. E manga lua lai i la o whaalawi loa sa mua la o whafonga anga. Lewa tau mai ele atinui i. Ai tau mai la e, o aila o la ua mafia mele o pepelo i le vale. Tusa la ua ole ngia ma pepelo ngia fia me, i ele fionga ia mulpola ana rosa. Ai le ma whaina tau tar sao ia fia me ia mulpola. A le mela leo te whatu e manga lua, mana tua foi tula epa. Ina ua lia e mai le mele i Hong Kong. O aina mua tali le tunu, mua sa ama iai mo tala tau whaaleanga, tau whase whapea o le fionga ia mulpola ana rosa, whapea le fionga lau le mali e toa, min stao whatuanga teimi lea. Lena o i Hong Kong, whala wilo, o le atinu le tangata na saurunga le tio, whapea mai, e se le tala le nā, e le o alu se la auli al mali e toa i Hong Kong. E sao, e moni, on o lai fiti le fionga al min sta, ia na fono wha min sta la sa iei fiti. O ia foi na wha mani noa mai le atunu. E ese le mata upu na fio e le fionga ia mulpola ana rosa i Hong Kong, i mea tau tupe i le ofisa o le Central Bank. Ai i le same time, o la whai le wha lawi loa le a Hong Kong, i le la tau stock exchange and all that. Le pu e mai le ata le fionga mulpola ana rosa. E le i alu e launch te mea. Le la whai mo le tau whaaleanga adia e le mele wa whai. La le me will take them nearly 5 years. Toi tite ato 5 tausanga o pe inga le na ye fia me uma whao le malo tausi. A le fato au mai nei o le a tole se fulu masina o le whainga malo le fast. Saulo a mai tu sa le la mo sa wa mai tau whaaleanga. Wa ngalo ia o ia tangata na sau a mai whaalawi lo me nei. A le wa te nei. Ele wala au mai o tangata. Se tanga i foi i tau whaaleanga i wa whai mai ele atinu i lunga. Me mo mole na tula epa. E na fesili ni ele fionga tamaita ia mulpola ia. Ele fionga sa whapito. La le upu. Le ai se mea o le anga ele au nanga whawhetai mo le whainga o tala tupe le to titi le tulou la vā whawhonga ang Samoa. Le se malo longa le se mo ele fionga tamaita min star. Alewa fia la 5 tausanga a sau le funga lunga au mai le tau whaaleanga mal pepelo. Ole mena le tupu nei tula epa. Malo, whaftai, ia o le tau a wholele, o le po kalamele. Po kalamele ma le rio morio. Ia, tulo wale sua famulio, o le se molio, o ankeru. Sorry. Ia, ale ase feso o ta inga e phone po kalame.
Ale fe e se la va fe so ta ima ma le fo i ana pokala. Ia foi ina ale sa waita avale les mimita fo ia ana fanta avale nana. You know. Okay. Me le wingo le tala le fa ia tutula e pena ia manino le fafonga anga Samoa. Ma ia wa 5 tausanga pae ina. Ale fa mai e la mai lunga nei me ma le manatu o le funga ai wa ngalo ia tatou ana fa sala launga mana fa la wiloa sa fai. O le si mea tōnu ana o le fo i maua to ina matua lea e na te leo e ngalo ia isi ana tala na fai mua alo whapea umala pe o le mea lea e ngalo lai e ngalo ia e isi ana forfolanga na sau fai mua isi whatanuanga a o i lalo le maa a o le ilfas le whana auto e sau le la ua country tikti i sau nuanga na fai mua ma mea ia na ua ftula Alo fa longo atu foi, wa ye foi inisio tua inga. Pe wa tau le ngai nai foi ele swafa o le foi sa ave ma min sta o le poloketi. Le fionga ya le otalaki. Ia mana tua le funga le nei. Ele o ia o se accountant. Ele o ia o se o kika. Whereas the difference is Mulipola Ana Rosa is an accountant and auditor. Ele o ia o se statistician. The difference is Oleota Lucky is the only statistician ale malo Samoa. Yeah. Ole ese sengale na. Ale la sawia ya mantufo. Na la lawa tu le epatelo ana pisingisinga no this. Ele fa pe tato fa ya tu fa langa fa ya tia. Ai ya sao na mai le fa la wi loa ile atu. Ola ne la mele ya o ia personally tu la epa. Wo oti tilo nei. Watau loto tinga, watau loto elea, mea umane, ma fua mai, they can't handle the fact. Uangangana tangata umai sa moi fafo, atunu isi tangata o moto pasifika, ile mawalunga ma le matango fie o le tapenanga, o le tato sisinga fua, o le tapenanga le umusaina, o le fale o le fono, le pea foi le office o le fono, o le tapenanga o le umusaina o le ofisa autu o le tatou ainga fast, ia ma le aso whanau pitoa na whai nei le fast. Obviously, le wa o mai e dunga wa come forward, a mai uma mea whai le tau whaleanga. They just cannot handle the fact is le te leo le matango fio nei mea. Le la wa mai e whai tau whaleanga ina ia mimilo ma whauwhaunga tangata. Moni, e tā ua ia te ue tō e ruta pūlou le whaipule le sa whaima minsta o le whainga maluta le sunga ia olo. Yes, man tua foi tula epa. Ka koe ani le tonu o le asui. Ana ona pa ua olo le palota, disappear loa. Totally disappear. Ia man tua tula epa ta te whaasoa ai. Yeah. Ta te whaasoa ai bea ai. Na le lua minsta to date o leo te loe au ina ua malolo i le whainga palota o manei me tonu le ta o le malolo whaatamari Moni o le sunga ia olo fitiva ai o te leo ai fo ila ia i le sunga le ia te susuru Cedric Schuster. Yes, yeah. Those are the ones e le o mai i lunga le malolo whaatamari le ale o ngā tua mai e whaletau whaleanga, is that going to bring them back i tono le parliament? Leave it as it is. E iai fo i le si taimi. Matango fie. Ia whaftai o leo whanongo longo fo i la lea tunu. Ia, langa leo te fo i leo te whanongo atu. O le whaima special guest ale li o le siapolau tele, ia le rio sioeli. Ia le whaipule lava le ilana por kalame i le stofi o le vai aso le nei. O lono linga. Tele i o vaenga le nā. Ona nei na lafo mai e le tangata i te au se post, ma whapea mai. Mo whanua, wa awat o le mafua anga wa lafo atu e te oe le live, o le live, Ona le o maua o lau swafa matai mai o le whantanga loa i sa funi. A le fo e maua tu whapea, o le ali i lea leo te whaingoingo le apa whawhano mātou mtongi o sio eli.
e sau mai o le falsafuni. Ia no whapea atu la ia vai, e moni, a tonu e sau mai e nā. A e le whapea umani winga le anga o tangata falsafuni. O tangata totoa, tangata le leila to te whaia me le lei. A e pangaria, o le ta solo le taulanga. E nā te le alu e osi sona a inga i safuni. Se ilonga vanga nā le pālota le na uma taluai, na whatoa o le iai. A le tūlanga la le live le nao mai, na matua i lu i mai lava e tangata lea. Tua i lu i mai mawhapea mai, ia whaalau i loa ia o sio eli. A whai ua whai ngō fiona e sau e tau whaalianga mai, ia le fionga le li pāle mia ma nisi o le kapeneta, o tangata matutua, e te le i loa awa i tangata matutua, o le la la whai atu ia te oi. A mai sa oi lo le live. E whai ngofia e o mātua, le whapea mai e whai whe au o mātua. E whai ngofia e o mātua le o mai e a o ai whanau a isi i le tono le ekalesia. A ele o mawhaina o ai oe e o mātua. Ia lea walo te mātua. Talu ai la lea. Ia, o re tasi ona mata upu whapea whai taitana o ka nata tusi i New Zealand. O le foi dai nei tau tino na tusi foi ia Christopher Luxon. Pe ta e tusi atu e fai maile official parmi elo ia o elo tusi ave o ile foreign affairs. Mena ilo ele valea na tele ilo se pau. Wa te tonu foi na tele fai se tusi le na. Ja, mon. Alo winga o le tala pe o leo tatu vai pe se fa mai so solo le mei tangata ia. Ai e vai mai ni sila mare fa noa. Ia sa moa maona tangata. Le ta ia le fainga malo i le malo fia ngai ai ese me. Ai ta fa ale tusi o pe se fainga malo ni vale le malo ni sila. E ali mai i tula epa. Ai a whapea la taua mawalulunga ma tauta ua. Ile ave o tusi ai ngalo ia la tau. Tilo ma le malo New Zealand. Tau te vai mawalalo ia mātou o le taata au. Ia sa whaikana na tusi. O tūlanga tonu ana le tula i mai ai. Ngalo ele ia la tau. Ia o au ia tula epa o afo ni ti ngā ia tātou te lo taimi. Tātou te fia watua i lunga le tātou fola le nei whaalau i loi. Ai e manu malo ia tātou le tātou tua lalo. E whapea fo le tua lalo le fionga le li palemia. E tua lalo mai lava le fionga le li palemia. Awa le mai mawa le taimi e tali iai. E iai lava le taimi o le atua. Ia o te motoa i o talitonu lava le nā. Ela o mātanga ai. Mātanga ai. Ia talitonu mai fo i oi. Le siali i le whai tusi. Le whai tusi nei. Ia talitonu mai. Tau titi fo i mawalo nei unga. Ia. Titi fo i mawalo nei unga. Ole pei o le tala tula epa. O le ale winga le tusi, o le ale winga le tusi ale maula lea. Na pesili i le ofisa o New Zealand. I le tupe lea le 10 miliona. Le 10 miliona po ua avatu po le ale taimi na avatu e tupe le tali atu la New Zealand. Na lafo atu i le aso 25 Mei. O le lua lima. Na tutongi atu May 27, 2025. O na winga lua atu tau sanga. O le fesili lau te fesili ai tula epa. Le ale mewa e alwa te tusi a New Zealand. A le ale mea na le tasi lua pe tasi ale minu te milia e tau tai o tula e pa ia fia me. Fesilingia o le taimi o le whainga malo, ale malo tau si le na watu ale tupe lea. O le taimi le na. La me o tau le fesilingia ai. Tau te le tali tonu wina, pe na ona whaafolinga le au mai whape o tau tusi. So who gives a rat's pe tau tusi mai le malo New Zealand? E lei whape foi na ina e le whainga malo le fast le tūlanga le tupe lea. Ai e mantua foi la tula pa le tupe le nei. Le na watu whainga malo i te tonu. O whai o iei le vaenga le nei a le tatou. Su e tuale le tūlau le iei le vaenga ta mai ta pale mia. E 2 miliona.
le taimi o le whainga malo, e 2 miliona e ave mo sa fata. Ai Ai 4 miliona 4 miliona e tufa i matanga luenga al malo. La lamento leo ai la fesilingia fia me. Ai sea wa ia whai ai le to inga wha ai unga. Yeah. Ai wha te tai o le whainga malo le o tula e mai nei. Ua whono tō wha le whainga malo le ai. E loo se tupe na a mai mo le malo. O le tupe na fōa i mai e New Zealand mo sa fata. Wa le lau te whapea mai istangata. O le mafua anga o le tusi o na ua whapea mai. Ina ia whamanino mai e New Zealand le vaenga o le tupe le nei and all this. Mantua o le wa umana a mai. Wa ti tilo fo i sa fono fo ia le komiti lo o ngafa ma le mata upule nei. I le awala ina ia whaafingofie ma solo le ia le avenga o le tupe ia sa fata. Mantua, o le wa manino, i le se lau 5 le na whai nei, o le whauwani ia e mai ei me to tia le manuia tangata wa whai, e duplicate ai le to e maua se lau 5. So o le teimilali nei le tātou whainga malo, o le matuai puipuia la tau awala ina ia ma whai ai na tu 5 le tupe without any jurisdiction e se a fianga ma fa le tonu matua ia ile malo a le foi la le mo mai la mai fa pe o ta fiofi el fainga malo ma speculate lo le tele le masar salonga ma fa pe mai wa fa nga le fainga malo le tupe no this me sili fa tai le lo fole tua o le vai aso fo le tato fontanga usu le tato palemeni o le a tato fa longo ai lo le atuanga o le tala le tupe ma nisi vaenga o le a whapea na a fola sia mai el whainga malo. E le lele na pia ta ua na sili fo te lo le atali sa mai le malo le tupe le uva fa oi. Na le mano o le mano fo le tangata nei. E le ni sa fata. E le ni tangata sa fata. E pe o la tu langa e tam fai fa tupu ni masa salonga ni o tangata o sa fata. Pe o whanoanoanga le na o leo lo tu le mai nei. O leo fa me a faila e tele tupe ale atunu, o nai lava tupe ale atunu. Whera iris 4 miliona. A leo te whai atu. O le se 4 miliona le sa mai tupe for more 9, elo sa mo atua tu whai 4 miliona. E fia le population, masalo pe na se lua afe tolu afe tangata o sa fata. Le la tu whai nei tupe tele. Ai a fai atu fa le tonu ni metu. O ye pek fai la vai malo. O le mela tu la epa. Tu loa. A fai la le avea ia le atinu uma malo fa alo mia. A le falling fanga matontongi le. Wa e fa fofonga fa tata noanga a le atinu uma ma anke lu. Le ale ukuma na fesilingia e anche le se 10 miliona sa fata. O le ale tali le atingu una ave. E le se 10 miliona nga o sa fata. O tau whafafonga la Samoa. O tau whafafonga i e Samoa. O le upula o la fa e le se 10 miliona e na o sa fata. Whapea mai, ta tauna ave na se 5 miliona ma sa fata. Ai sa fuores, e le i au mai a whapea na ele malo New Zealand le tupe. E le i a mea whapea mai, a mea o se vai ngale, e le la tau mai i, na ese le whafaunga mua, ma le manatu e le tu lai mai le whainga malo le fast. Lea la o le na toi whafoi, aves 10 miliona sa fata. A o le foi la o toi tali mai nei, e le o se 10 miliona nga o sa fata. Ai sea, le iai ni tu singa whapena, talo siala o mawhaina fsilisa o le inga leo sio eli, ilana malo le vai aso fou, No te lola la tatou tuli mata i o lana malona o te lola fe sili fo ia le tupele aua ma nei fo i le o fa ma ni ile tala ale fionga li pare mia mau te mai tonu wa umana file plan na fia mem lana mai e lua fe amele 2 miliona. I'm sorry 2 miliona amele tu malo e 2 miliona vai i department yo to le lo fa ma ni le sa nei lunga leitio. O ese fela le tali le wa mai e le se 10 miliona mo sa fata. Mo sa mo
Le ai se me whapena. Wa lo te whaalonga tu la whapea, wa sawe ma le tu se o e li whapea. O le tūlanga le iai wa, o le se fulu miliona na nei ele o bea uma ia sa whata ai, wa ese le whasosoanga. O whea wa ese whasosoanga. O le ele o mawhaina whasosoa le le ele whainga malo taimi nei. Ona ia mauti noa wa uma na secure ma clarify uma bank account tangata. Sao, e leo se tamai tupe, e afe se lawa tangata to atasi. A whai lao se a inga to a lima. A te wa duplicate ni account. E ese na avele lima afe mo to elwa. O ele pa u iel mele, pa u lungo al whainga malo. Wa iai lava nisi o sa fata o lo mol mawina whapea e sao. E le o mautu le mato i tu malo. O le whaianga o tangata le tu malo. E lai foi awe e fai pule. Na foi awe e fai pule ia le fiunga ia tu ia. E le o sanga tonu foi tangata o le lato malo. Ma le ia tangata ioe. E pi fa pena le tulanga o lo ia nei. Ia. Isi si vaenga o le vaenga le mo lau se i fai tau atua le tangata le mai safata o le safata tangata le. Kusa o lea e no nofo tangata moni o le tu malo safata. Ua uma on se fai tau atua. Uma on wha malama e le malo ma le fono wha vai. Ia talia ia ta iala. E tu fai tupe e alu sao i tangata tonu o safata. Ai o lea e fai tusi solo ai tangata ese. Ma fai iai lato ia tangata safata lea mai. O le uso o le sa mo e le afu. Le sa ta mo e le whenga parota. E moni sa noanga le na tamali e whale whasoa. O a peifo na sa noa le fionga le tofia le tumalo. O le mea tonu le wana nofo tangata sa fata o le malama le ato te le o whaitio. Le waso le musa i tangata esi. No maila ia whaile whaitionga ma le tau whaaleanga. Ta uwa lea i le tumalo. A le no nofo tangata o le tumalo. E lato te le o whaia o na lawa malama lato i ta iala ma tutuunga wa umana abato le whainga malo. Ia, e te sile fia fo ima whanua ta sial mele sa wai o tangata o le HPP. O tangata o le tau sua se loto a wanoa. Ina ia mawhai no lato whasoa ina ta mao ainga o le tunu. Ia, o le, ta mai le tusi lenta uele li o le agreement, lenta uele li o sio eli. Na lau mai le li le agreement o le agreement al malo New Zealand ma le malo Samoa. Le se le rahet ke lo ba aipo le ase mai le malo Samoa. E mai ai lai vai mai e iei le vai ngor tusi o whapea mai ai le li au mai. Ua agree New Zealand ma Samoa. O le tangata lea o le asaini i le agreement lea. Wa nisi pe fe le lumana i po le si 5,000 le lumana atu tu lai mai se me e a foi. E ta tau ona mo se tino i tupe le va alava le o mangoto inga tai fale. O le la fai mai e wansa te saini ai le tusi lea. E le to ya afia se tangata safata i se pe agreement na le na meleli o le fasili. Se o mai po fe sa wela tusi. E ye ni fa mauninga o ai le department of fe sa wela tusi. Ia o la facility la epa. Ia. Mo e facilinia. Vai fa mo. La facility la le o te facilinia. Fai lo ai foi lunga le agreement. Yes. Is a seal po umana seal se foi se stamp al malo New Zealand. O to te mai e to te fa leo mai tala. A mai evidence ina ia manino ma malama le atunu. Fai ngo fiana to mai la lau mai. Whaali mai lunga le agreement. Is there a signed, sealed, dated, whatever? E o foi la na tusi. E o foi la na tusi le na tusi e New Zealand. Na le tali e New Zealand no fo mai. Ele o mai se le tahet. Ele se le tahet o mai le ai se seal le no nothing. Me le te fatu. O winga ia mo me tangata tau whaavalea. O lea fio e. Ba ai mawalalo le atunu. Ma le manatu whapea whaingo fia na o mai e, whai le tala ia na malo lole o le atunu le ai.
ua au whanau a tangata ia onga mawalurunga. Pe moni whape e vai le matua, ai o le tūlanga le so se matua nau e te tongi a o ngā lato whanau, ina ia sosoani whanau ia lato. Awa lato te maito te whawalea le tunu, ua au whanau a matua ni, ia onga mawalunga wa lato I loa sosoani matua. Lela la e sau e mailau tali le nā tau whawalea whapea, wa umana sign mai ele agreement. Show up mai agreement. Oi la le sign ele agreements lea. Whaino mai po ele tangata a ia mana tua tula epa. Lea whafonga mai o si o eli. Ae, a whalongo I whatewa lea, na malolo lea. Ngalo ia oe, o ai nei ele whainga malona mai ele tupe lea. Fesile sao ia fia mei, o le whainga malo fia mei. Ma o le whaino whalonga atua e whapea mai, o te tono le agreements lea wa whapea mai le malo New Zealand. E uma le se fulu miliona lea, e le te mawhai lava, ona te a mai se si vai ngā tupe I le. A whai lao le wa e wha me wa saini le agreement. Fesili saola I a fia mewa o le taimi o lana malo tausi. Le sa a mai ele tupe le mo sa fata. O a ia inga sa ia avea. O a ia inga sa ia sainia. A watua ia whainga malo lo tu like my name. Ia pe ole langona na pe o vai na leiloa. Ia o mai leilonga lo lunga ia e fesilingia I le tele mea. Ta o mai ile. Lana watu ne sau se whainga whapitoa le whatautonga o le sitamatai whamasino ia po le fionga ia lala toa pali I Rosella. Ia o lena whaeloa mai nei ia le nga sa whai nei le whatautoina o le as the acting Supreme Court judge. Yeah, no this is just a normal reaction to me knowing no papea ai ole tofia ino o I latou e ai whamasinonga I lunga le rank o ofisa whamasinonga. E whasolo mai latou wa lewa na ngā lurue, wa leanga waa, experience and all this, o le fionga ia talasa atoa. Leva tausanga o I lunga I le district court. Leva tausanga. Ele leva nei le foi na watofia ia alala toa. Ele o whapea o le fina wale I lona tofinga a le winga o le whamtalanga. How is this process ale mtanga winga judiciary? O I lato wa leva tausanga wanga waa. Sa tatauna escalated, they climbed the ladder instead. Lena whalawilo mai nere whatautonga le fionga, bato I whoila whamaloma whaftai, se taimi whoi tato toi loa ni tūlango le o tōwhinga na, mai e whoi se whalawilo au I ili. Malo, whaftai, le so le na tuka iai ia nisi o mori mau o le vaenga whainga palota le a foi, le vai maunga tonu. Mai manga tolu, O tau maua iai se o aini mori mau. O nā tūlanga ele mau tinoa. Ai ona o le pisi o le fionga ia tai Eliseu sa batu le whaala ilo tai au le o tali mai. So, no musula e toi whaala me lave a tonu ai o lo pisi tu sai foi male whamasinonga. Ia. E se li ne maliu mai na ia o tau whape o le whaitau o se tangata na pa uu mai lunga o le o se mapa ua te vai tawhi a. O le sami, o le tawhi anai tai sami. O lena i interest tu singa whapea mai o se tangata e sau ngā luenga whawai taimi. O lena mai le whamaunianga e nisio aina e le ai. E le I sau le tama I ngā luenga whawai taimi. O le io e. Ia pe o le mena ia whamanino I le whafonga anga Samoa. A wane I whaseina mwhapole wale nai nisio o awainga. O i o tangata anu wala o New Zealand. Samoa. Ia, le isisita mta upu ina o. O nisio mta upu no u whaalongolongo atu I le whatata noanga le nei. O le lewa walato lo te ia mai ele tūlango o te teifono.
o fono whaamai, whapea mai, o lea, pe o ia ua ia tula epa o le tūlanga, o le tau whaaleanga le, o le whaaleanga loto i e o lo o taitai fono, whapea mai, o le taitai fono a, e na le 5 se lau tā la lona totongi i le masina atoa. A o le taitai fono pi le iai la ma le atinu, o ia se lau wafe mon tupulon totongi i le tausanga. A whapea mai la, whawhiwhea na ave le te inga o le fono whaawai i le tangata, le na le 5 se lau mai mautaini, mele le ngā o i tangata mta. He is making the assumption and accusation against ia i la tau nei o lo o whai ma teitai fono. Pe e wholinga mai la o ni tala e whai e tau whaaleanga ai lotum whasise e nei ma whauwhaunga o i la tau nei. A e sa le tatau, matua o wale tau whaaleanga o le melo e, fia tau sanga no fola a le whato au mai nei. Le whato au mai nei whai mai a la tau whalau iloa, ma whai mare tau whaaleanga. O fesa waile mena, o isa waile. E oi foi se le sau le funga le agia le tinu. 5 se lau le telefon? Pama le telefono a, e 5 se lau ta la i le masina, a o ia o le whaipule, e se lau wafe mon tupulon totongi tausanga. Ia eno lon totongi na whaipule. Eno lon totongi na se lau wafe i le tausanga. Ke lo lon tongi na langa o le te whalongo e 5 se lau ta lai le vai aso le tongi o e fo, o te telefono. E 5 se lau ta lai le vai aso. Vai aso e po masina pe mal vai aso i te telefono. A o te lobo lo tongi na mai pe mal lo tongi na tausanga pea. Ia ai lon tongi nga ono o yele sa tula i sa minsta. Ia, te fai o le tala tula epa. I. O le ale mela e sa wei te lau mai whapena. Sa tatau na tau te ena i le taimina na tau wo ai e whaile tau whatata noanga i le sa ilinga o awhaio taitai fono nei. La men tau leo ai, ala mau tau mai e nei, wa fia nei masina talon tu lai mana, a le futa atau o mai nei, a mai lungo le leiti o le nei. E te lole me mali e mawhanu. Ua tue tala no ni taitai fono. O mana tua i loa le fesilia le li fo le mai Australia i toina. O le ane mafua anga wana leina le o whapea mai ai wa le amana ia la to o le li wala aulia i le fua. Le ono supa ai tali toina. Ua lava le wala auina le to fio la to fem taitai fono le afo. O fono whaavai. Ua lava na matoto e ta o to e la tu ele o vala o dia la tu le se va ai so le tato ele se o le mento le alo sa ai ele vala o dia ele le on sofa a le sa farfata te no nga fonto e fai lo fonto e yo e o sa yai mato tu si vala o dia, so he's contradicting themselves. Matua i o ina e whae lau whafunga anga Samoa, o tau tanga ila le mele tula i mai nei. O le wha aloa taua le whai nei, e a mai e te tono le loto i whale le HRPP i toi ina neu tula epa. E le maua se fi le mua o Samoa. Tanga i fwoi e tula epa. Le ua sau fwoi le la whatata noanga ma le mea taa leo sio eri. Le ua sau fwoi lua ma a mai ma whaapea mai. Ia, ua, whai mai tangata o lau e ka le sia. I le taimi lea le. O le nickname o sio e. Tele o nga nickname. Tele nickname. Momole apa whango matong tongi fōlinga. Ia, o ia o tau nu ele upule le lafo so e tula e pa tangata. O tātou le tata ai whafo lea. Le si le ta le fato ai loa ai e sa fune le taimi mana o ai. Ina walato ni palo te malo ai le ele tamale ia ka maro ya ala si to inga ta o ta wai
O tūlanga nā, le wa lafo tula e pa whapea mai. O wana taliton wina wa yeinisi wa wala a watu. Ya alefa tanua tangata leo sio eli. Amantu o taio e kalesia. O taio e kalesia le tamale wa fai ilangi folonga mata ilinga le aki e kopo. Ma whapea mai. O ia o le mea le na lenga o pa le whai ngā palota o le tai lava o lau e kalesi. O le a le mea la tuwa i ei fua. O le mea ia the fact, the reality, wa e whaia ina o no le a, o lo le mawhauwhau ia Samoa, o lo le iloa awa i tangata Samoa, e te wa aima wa lalo i tangata anu o Samoa, o le ese senga lea ma le fionga lau le ma le toa. He is a people's person. He comes down to the people, he talks to anybody, e le whailonga tangata. O le whare tonu na lau istoina. Ua fiu e toe tau mawhainia na whainga e le o toe mawhaina toe talia e Samoa lona tangata e whamte tai o le atu. Ao na followers la ia. O le tau mawhai e sua se awala mō le latu toi ina. E sau e toe whai matai tai o le atu, but it's way too late. Tula epa o le tali manino a iai. Ta ngai le sisi ngā fua. Ta ngai iai ta alolo. Ta ngai iai le savali o sisi no le fua ta ngā vai o Samoa. Ta ngai whaafifianga, ta alonga, alonga maa o le tu ngā maa. That's the bottom line o le tali manino le na ia Samoa. Wa mu loa umartaulanga ia pia. No i tua. Malaiva lele. Po e mai laiva tangata e tau nuu atu i whaleolo. Oka mu loa. O le ali lango mu na. O le tangata leo mai lango le fast. O i nā tau mai ai. E le to e tūlai mai. Le to e tūlai mai. Ua matua i whaamaonia tangata. Le monio le lofa le fionga le lipa le mia i ona tangata. E mai o le tūlanga o le esesenga. Le fionga le lipa le mia. E ave lana whaamua i tangata nu o Samoa. Mana ia. Tao i le whale le ua whaonga le fast. Tasi le na whale o lepi ua ai le anga sala le toina. Yes. 1.5 le melen to 1.5 le melen to lena fo wai ele fale ele fast le fale. Mata ngo fie. Le la to tara no ma to ina ile ta o meto tino ia malo. Awa le mana nofo. Le mana nofo. Na tua ela le fale pala ia fa pe. O le meso so I will remove atoma ma alen tu mai ruma. Tula epa. Maila ye na le fa ngutu lua o le toe ina le o tula epa sailele. Le vave o le fai mai o le historical house le mieleni. What happened le Falfamsino? La mo tupu Falfamsino le motala ilalo. There's a historical place mo Samoa. La mo tupu le uluwai Falfono Samoa. La mo tupu ina. O ia lavantala ina. Fa fetai la ile vabe lavorto fa le fionga le lipa le mia malana kapeneta. Apa me lo fa le le. Pena sa no le fionga le lipa le mia. E fa afa o natusi ile taimir paya inga ale HPP atu la epa. Taimir paya inga fiame ia male malo tausi. La tau te le talia ina. Lea la ana le tu la i mai nei la tau to etali. Ina ia ya. O le puipuinga leo mea sina a Samoa. Wa te tonu lava ana le a apa tu nei le whainga malo e mese le fast. A mai le fale le whaima ofisa tu tono le ainga le fast. E o lava e pe ana tu tula i mai tula e pap. Tala ilalo le maa, tala ilalo le fale and everything. Ua le longa se me pa i eto ina. Loto tinga. That's all there is to it. Toe baba ia tula le e fai o tape nanga o le ono su fatausa. A o le teimi o le tumu e fai o lumo o fale o le malo. O le savali tai murinu.
o le function ale fast le na fai le lato Paul le na fai oka Ta'alolo. Titi lo ta'alolo tae au le musanga ino o le ofisa o le fono ma le lato ma le fale fono. E mata utia. Mata utia. Ia ai history ai lava tula epa. Ai history ai lava le pua ale na sau whatafa tula epa. Te roi. Matuai longa na telefua si ta'alolo I whainga tangata nei. Tuai longa na tele noa si ngai ka alolo I whainga o tala, sorry. Mata utia. Le lua po le ale. O le tāua I o le vaai ale malo. Na la tutu e whaataua I nai malai fono o Samoa. Yes. Langa o malai fono ia. Ua leva ele toi fonoa. Leva ele toi fonoa malai fono I sumatasi. Matou I whasaleleanga ia o le nā ua iai alu watu I vai tutu. Alu watu I malai fono umo sawa I puleono sau tumua. A le la whato atoe ai nā malai fono ia. Ina ua fono ia I tu malo ia. Ina ia whatau nuu mei o ta'alolo ia. E pei e fōlinga mai, na le tō tūlu lava lātou ele I awai ta'alolo. Na le tō tūlu lava lātou, na o tūla epa whono toe malala I pule. Wa le na I lo atu isi ta'alolo. La sao mai ei sui al vaenga le HRPP. La sao mai isi ta'alolo. Ana la tō I e tō tōlu ele I o mai ni ta'alolo. Ke le vai foi au ia fia meso se ke le vai ei. O te mantua ole ina wano nofo mai le fai whaalolonga. Le sao whai manito tua. Are you sure? Fia me? I'm pretty sure. O te toi alu nei toi sue atoa lava ia le clippy o le live atoa. Then I'm gonna bring it up. Sa iai mau. Unless I need extra glasses myself. Le si mea. La mai nei la, o lairo le leia o la tō o le pā le mene o Samoa. Po le amale, o la tō they are leaders o Samoa. La tō e mai whai a whatasi mea ia. E le kau wala aulia, e le kau wakuangi special invitation mo la tō. Ai mana oto ina watu whapito a tangata tai mai lona lima te tonu. Sele. E mera ngau ka keiro ko aku sole whaakafa mai pua asto ina. Ia na, ai o matitoi e iai e tangata wa matu ai o le ainga mai Australia. O le mata mai lungo lungo TV ai o le record mai le matanga ne le record e tangata o ke fiu ke aka ele fe e ainga in what you suo o mai le poa wa safata E sao ele kala le si e fiu fe silia tu e pe po a fouringo le iku e fe mili lo e vai tu sau solo muli le itu. Ole tana le au mai, lima se lau wafe, afa miliona na allocate mo le fua. Nena umatu nei. I le tala o tupe mai le lua olua lima I lua olua ono. Pe ta I le ua, o tele I whaita wina, o tele o mata wina le tala o tupe mai lua olua lima lua olua ono. E pe o le a mai le li o sio eli. Pau na o tupe na allocate mo le fua, alo pe ta I o le ua li liua le malo 5 miliona. A tu fini ngati. Fatata o tele o ilo faya tula epa. A fai o le fa fonga mai le fionga le ali pa le mia le tafata tala noa le wa batu le mata upulea. Mana ia ona e amai ai la se tala I le taimi o le fontanga le palmene vai aso fono. Wa o le sawa si o eli le sawa wa pe o ia le fai lau tusi o le fono e nate ilo uma mea. Ia, le na si tatu tilo ia I le tāua tele. Ona nei na no whalongolongo I le tāua I o tanoanga. A le komiti whautua mo whalavilawe whafose. Whafose, ioi. Ioi, po le Disaster Advisory Committee. Lena whono nei ma. Ana o matawina la ia le. No matawina ia le media. Mai lato. Na paua le autostala na iai. O le sui o le Polynesia, Radio Polynesia. Mai tai o lula,
o sui o le NUS TV, o sui o TV tasi. O nā sui maisi, o fesili fo la tangata ni, ai mana ia le tali na o mai e tangata suafa ia li ataua e po, fesili le suau, a fai mai le tala a le komiti lea, o lava matutoe, le lei ma lava matutoe, ia, na to fesili fo le, a fai la o le lava suau, a o le ala le mea le na si i fape na ilunga le tau, e le fape o fatu e lava suau, na so na whaaluai lea, so, o lea e ai le malo, i mea o lo tūra i mai, e fua i ai e le take advantage la le malo, i le lava suau lea, na so na whaaluai la i le, ai o lo lava matutoe le suau, o le tunu, lava le suau ta avale, lava le suau valele, lava le suau e whai ai mo me o ngā umu me lava tiso. Me na mana whai. Maula le o mai, O le te winga le la tala le whai atu. O nei mea wo mai e whai ere tua inga ma tau whaleanga le whai ngā malo, o lunga tau whaleanga. A le a mai manino, o lava le suau, o lava le kiso, o lava le pensina. O le au mai e ina ia wha ele loto tangata ma panic le atu. E ese sole tangata sole malatu. E o mai fesili la autostala ia na leila. E o foi la autostala ia. Tasi ala o vai atu autostala la vanga ia Papa Street. De no vai atu na leila ia. La autostala ia na latu. Ia la wa fai lato fesili na wa mai sa o ia ie. E lato o lo tono komiti le tali. Ia le o ngala te fai tau faleanga. Wa le se me mawai. Na le paula le me, ia tulo wal fa fonga anga samo, e te wa fo ai se so la to le mamalo le tunu, la wa mala malama le tunu. O le si me mana ia, le afto le so mo uni le na talefu. Le sa. Na taula ile va swau, tanka I tono le wafu. La na fa atu muli ai ia tanks o le yo. Ma le fela o manino I le tanuanga ni la, le uta pena le malo. E toe fausia ni tane te pelua tolu le morto sanfou ina ia lava le storage o te minei ele o e pe o le winga na le tala o ta fia ele fatanoanga le na lila ua tele mea mana I ua o inai le autostala ia ma olo e tusi ni tala sa o man tusi ni tala le lei e tau I le atunu a ua toe whaporeina pe alu e lunga tau o suau not because what is suau o le lava suau ia na fesiringia foi la le si ai o tau o pasese o taxi ma pasi a lena o masani pe o langa pe o sia unga duanga na I Amerika ma fanua o le mer suau e fua le tau o suau I le mo le paelo le crude oil mena le fe wa lunga malalo le tau o le suau a si ni la tau o pasese o pasi si nei le tau o pasese o taxi a to pa u le suau I se te mo o fe na o pe le lungo si le na to e oi foi le tangata I tau o pasese o tau o pasi Absolutely. Yeah. Ole mena tano tilo e tatu a o fia o fa no longo na le lai ile press conference le na le la pena mo wa so wa mano Ele ia so taimi o te mata no wa ai atu I few clippings a te mata isa te ia le funtanga te opena e maua se tala I le nei fo I le na tula ia la tau ia to tolu le ia fianga I le case le Vietnam ia wa ia wa te tauna tongi I fal pui ma le mai tai le o Nakita Charles wa nga wa free ka mai kai nga iyo sa te tawana lokai ma le nā la tau, you know. O le tamai tai sa ni pese. O le palangi, Nā lai whapea o le tatala I tua Nakita, a la lawa e loka ia James atua ma Fred Papali'i. Sole. O le o te tau wa ai atu tususinga nisi ma whanu. O le coconut tell so la fo si kengi ngai la fo si ngor kengi ngai Alamedian ade meetings e pe ngor kengi le na
affiliate ma le sikengi le fa pe afieni sio Samoa na to tiro Samoa nei to lena maua mai le whaalawiloa sa saula le World News nei New Zealand saula mai Australia mai New South Wales mai Sydney na tawhanga ina le lawa molia nei lawa mai limo leo ia ni tala wau se to alua se fitu tausanga ma le fia e tausanga o lesi. Tusa o le whaonga ina lesi tala wau le whanga M16 or something le ta whanga le punch bowl o le no whanga le na tu e whai iai le family service le alo fo i le wa tangata vale ina ia Lorenzo le malu. O le e iai lesi tala wau le te tonu o le na te recordinga le te whanga ngā whale lea na whanga uma le whale len pe whai iai le family service. Le na to suia i lole o le venue e ave iai le whainga o le family service o Lorenzo le la sa deep down ai le so e ngā a leo New South Wales la wai limo leo i tala wau i to lua. Le whapea mai hoi. It gets deeper than that. To tele tangata i ele a fianga. To tele rato i ele a fianga. Wa ye nisi wa na raid umartelo no fuanga mawaila la wakaloka pe to iva e la to la wakaloka i Australia. E te loma whanua. Pe te tauna tā tilo langa o ta maitien whataunu ina i e wharamlawe. E mai Samoa. O lona winga. E te le se a fianga o ni tangata mawarulunga o Samoa. E iai tangata i longa. E ma whaiwan tatu titilo. E a fia ni tulanga o whaipule. E a fia ni whaipisinisi longa o Samoa. E ta tauna matua i wa ai to toa le atunu. E mese fwit whainga malo. Leanga o tamaiti ana o. E lin tamaiti atu i Australia. O tamaiti mai tato atunu. E te lela fianga e na pau i o tangata e tangu fesili la ori o kaloka. O ai nisi o lo lato ngā lue whatasi. Wa pe o le whaeloa mai le na ina ua whaeloa loa e la ua i e to lua le i Vietnam. Ia. Ina ua whaile interview ma la whaeloa ai. O la ua na totongi e o mai e whaatino le tangata wale ina. Ai na totongi mai fafo, e tangata i fafo ato Samoa na watuai. Lela i ei tustusinga i e whapea mai sa totoni se tupe. Le maua e whapea o se tupe transfer from one account to the other. So therefore, fallinga mai sa o ilau sau noanga. O lo i ei nisio i lato o le i ei lea fianga. So lela na leina mafona seize le account. O le fesili nei, ma whai elo i nani su e ngā ili. Whose bank account lenga transfer ma i aile 4 miliona le i totono le account lea. Wa le si foi la mela le whai lo mai nei. O le wa claim le li i Vietnam po au Asia ia. O la tau una lei. So how come la e le o la tau tangata Samoa e esele awala na whaulu atua le pe mika e whaieta amale nei. A le la waloka lola ia James atua. Bave le sau lunga le saina le whamai o ie ona. Wata tau na sue oki le saina nei. Matua i loka ni fili tino i te tono le pār whapipui. A leo te whanonga tu e le o maua le lia. Yeah, le o maua. Sole. Ai ai nisi o tangata na wala au mai. Whapea mai. Ia, o awala i o no whanga i e te tau na titilo i ele whainga malo. E adu i se o so whainga. Ia, na o la ta watunga o nuu ia wa au mai. O mai vase uta. O uta i whaleasi uta. O whasito o uta. Ma o i whale wā uta. Ia, no whanga na tau mai. Kapea, okay. Ia, pa wale mea o le tātou a mai le so tai mal whalau iloa tangata nei. Ia, pass it on to the people. Lato te whaile so e muna. Sa matara no ma se wo mai sa mo fa mo moina. Na alu ala na ta vale tu ma fai mai ia ba ai mai ata le. O ile ia
le afoi o ile sa ia le farta vale le una lei wa tiro mai o le ai masta va to ta vale no va tu la tu mai ton o le pa o le fesini la fena ia ta vale o fatu le Oi na le falafia. Oi le falafia ta vale nei. sorry O le whaailoa na le na mai e nisi o le malo le tunu. Sa ili ino whaanga ia. te taritonu a mawhanu o sa more mea ia. E o foi account e whapena. Whengo fia pe ani ni tupe whai ala fotu transfer tu whafo. A o tangata i to tono sa mo e lo tatonu o account transfer kongo kupe kankari sa mo. Mantua a whape transfer. Tula epa. Within Samoa. Whengo fia transfer atoi nei only few hours maua. Yeah. O se upa transfer internationally. O tupela na a tole va yaso pe lima ile fia aso, it all depends the policy of banks. Ale unye transfer ai tupe nei, ale unye if I transactions nei from one country to another country. But within Samoa, our transfer lo tupe, it doesn't take you 3-4 hours, you know, whengo fia na maua. Absolutely tau na maua mai i. Wa pe na whailo mai. O le ainga lea, o le li lea sa top man i le una lei. Le wa loka nge o James atua. Le fo lana tatala le lato whalolo fowi o I whale asiu. Le fo lana maua atu le na alu fo i le ranka le reida leo. Well, anything that comes through dirty laundry or tupe maua mai drugs, confiscate. Tupe na watauna loka whainga malo. E te matau lia foi e mo ia o kengi umai mai Australia le ngatara le ka tau le o ia le na ai ma le vaenga le po le underbelly ele si vaenga tasina kengi tono Australia e to telefona usa mo I tono e mesi to ta vale Moni tu le pa man tu foi le lu po le sa foi saule le ma faui. Le sa fai mai foi le ma fom fa pe mai. Ia o le underbelly o le kengi le amolio na fia iloa tutu lu molofal. Who gives a rats? Fela o ye ne le po le fa pui I wiri. Ye ai ele se un po. Oi le ngore ni. What's his name? Ai yes, something I don't know, yes. Le urusina, le yeah. Wale to langona la le leo maula lea. Me se sia na fasalanga I nei au kilani. Ia auto. Yo e. Ole fesili. Pe o mea lava tau fuala au fasaina. Pe le fole tu la ile lo ia le fai malo. I wouldn't be so surprised. Wouldn't be so surprised. Yes. Well, I tell Olo Samoa, but he has to be the one. Tau yese feso ta inga le lo ia le tangata. When you look at it realistically, anybody with a common sense, sitting here and you see it, you will get the answer to your own questions. Te tilo iai, o le lo ia lea le HRPP. Te tilo iai, o I lātou nei o lea iai so tanga mai lātou nei. Lea o te mantua leo to whaitawa iau notes nei. I le case la lea tolu lea na wala awina nei, le linkanga I le case le Vietnam. O lea sa talo sanga ia, tau sanga le lo ia. Tau sanga le lo ia ia tatala maitua ia James ma Fred Pali. Aver tau sanga prosecution le mana wai le I le fa le fai tau manga o le tapena inga ma fa mai matu le tali ale MCO. O ia ulai. Pe folinga mai wa fia poko le MCO wa fai ia le tonu ngalwenga mtanga lwenga leo. Fa pe mai.
e mawhai e tanga luenga leo o na tā pena la tonga luenga within 1 week. Wa pei o ia ma le pule matanga luenga leo. A whai sa tau whai a mea nā le teimi ai le itu mal whai ngā malo fōu. No. E le o iei tui vale ar whai ngā malo fōu le e nei. Ia le ngala, o le tasila le mea tā ua peise ata le wavala mai luma le tūlai o le loia lea mō tūlanga ia. Yo e. Tula e pata mai la le sivaenga lea o te fia wha ai loa atu le whafonga anga Samoa. Te le lupa wai whanonglongo iai. A whafonga mai le fionga le li pa le mia ma le ka peneta ma le mamalu o Samoa. Whatata noa mai le atinu i lunga. O le ale tala. E au wai sa ta tauna whai leo e whai whatau tonga i tua ma le ale le pule. Ma whaapea mai le tala. Whaapea mai le tala. Ua ta tau i le whai ngā malo. O na totongi se 5 miliona mo le ainga o tū au. Ma whaamuta i lo i nāle mata upu. Oi, o le auto mana na o totongi tupe. Ai whaafewhena sa ili le mi o tonu o le tangata na whasiotia le nei alo le atunu. O le ngol melo tō mana oi. Tongi tupe e set free le tangata na whaia le hit and run. Oka e sa moai. O le ale tō ingata. 5 miliona pe 3 miliona len whape abe. La whamai 3 miliona e tō whape mai. Ia le ai foi ave se 5 miliona. Ua sili a o le tupe. Ai whawhiwhela mi o tōno le saini. Ma tō o mai e whaitau tala pe pelo ma tō whape mai. Talo whai ma tū o tū au. Le atinu. Sa e iai i le whainga malo le HRPP i le teimi lea. O lai me iai. Sa tangi atu lava le fionga le li palwe. Ia, le wa pale mia ne le fionga le audian mali toa. Ina ia, sa ili le mi o tonu. O le tali fia me. E se le tali fia me. Le o foi la tūlanga le ina wa talo sanga e watu ni leo i fafo. Na iyo i ele fionga i atuala. Ala mena tupu. Le wa e sau le atinu e se lau oi whamamla manga. Ai o le alme, o oia le amatanga nga e tau tala. Ta ofi mai fia me i fafo. La le me wa ese ai. You are so contradicted. Maufa upunga maufa mtalanga. O oe sa oia le tio foi ata o tangata o oil funga. Because you say one thing on the other hand. And a different thing on the other hand. Lela wa tau whafonga sa mua. Wa mana na o tongi tupe. Ai whawhewhele sa ilino ala mi o tonu. Ma tau o mai leie, a mai le tau whaasese wha mai. Ia o le ale me o pala ai le o e whai whatau tonga le tono whamsinonga. Le hai e le valea le keisi na whai e whamsinonga. Ina wa mauti no le keisi wa tau tino Marie. There's no case to answer. That was the only reason. That was the only reason. Alela tu o mai to te tau whai e ma to whai e o tau tala pe pelo. Ia lo, tasile tanga tau taunga nga come forward. Ia le sunga le fionga i le sawhapito. Whape o manatu e soloia lo nei mea. Come forward. O mai lumo le atunu o matau tino lo le mea. Langa le asis, o le marama lea tangata nei. E manino le tangata nei i mea o lo tula i mai. Ia le lawa uma le uma le whamasinonga. Free uma le to'ono. Free Samuel o lonto olua. La le si mele whamtala mai le atunu. Ale lava sana ia le mele. I disagree lo fai mai what tauna come forward. Come forward. O mai to mai nis pepelo. Le wa uma le fai unga whamsinonga. Wa vai le tatanonga ale atinu uma ma le urufua mua le o foi o anke lu fai mai. O te le tali yanga le fai unga kalasa. Who are you? Oi te whape mai ai e te le tali yanga le fai unga al whamasino. Le o se whamasino. Le o se loia. Pule le whamasinonga i lana whamasinonga. Whai la e le tali yanga e le ale le pule. Well, level tau na le faisanga apili. But because he knows, la manino, there's no case to answer. Ala tau mai to te pepelo ina le atunu. O ina tau mai ai, le tova aima wa lalo i tangata, le mamalo tangata anu o Samoa. O le tau mai e tau wha se sema, tau wha valea.
leo le unga la utala ma fanua le come forward te fia mele o te whea tuai. Leanga o ia lena whai I le li pāle mia. Tu ule malo, e alu e tali o Morianga. O Morianga. Lela wala I Morianga. Le winga la nao la utala. Ia fia me to come forward. Sau I luma le atunu, e tau tino, le ale mea le na te roa, ma le mea. Na le poia loma lana whamsinonga, ia matameta I olise. La halu foi le nei te mialu le nei tau sanga te o tatu whioti atu. E tau te le mo le mawina le sao nei mea. Ioi. Tani tonu la vai ele taimi o le atua e whaasino ala ai I mea moni a maile mea moni o nei mata upu a. O le te titilo atu po ana nafi, e po te ratua nafi o le sau headlines o ni tustusinga anga I le case le o le polofesa lea mai tutuila a. Ole an me nau sau. Le ei tustusinga ia, I haven't had time to read it a. Tulai pa o le mata e mata utia o le nei mea, o le whaanoa noanga, o le peia o le tūlanga na le reo te whaupuina ai, ua matua I tele sa sau whaafi tau whaleanga. Le ati nuu lava ia, sai te tonu o le whainga malo, sai te tonu o le malo tau sima mea, a le ua ese le tonu le wasawe au mai, ia le manatu e o oela e sau e te whaavalea le atu nuu, e vaalea le atu nuu. Le mai tau le atunu. Ese, manatu o to o vale e to te whai mai ai. O le asau e whai mai le nei tala, ia wa tatau e le whai ngā malona oe, te tongi se tupe, ia na sero ai le e tuma oi e tu te mana e whaasau le tangata o lo whai le angasala. Whaasau le tangata na whasiotia le atari I atu au. Ai to tongi e le malor tupe. Mai te tongi, a veces 3 miliona a lei, a lama tu per malo, a veces 5 miliona. Ai. Sole. Ia. Tatu talia le fono le vai sofo. Te loe tele se mea le atu le mai le fono, te lo le atara no mai foi le fionga le li pare, mia male whainga malo. I le tua I o le mele le 10 miliona. Ai fia foi, sa fata, te ro le a tele se teimo le malo fa manino ai. Ma fa malamlama ia le vaenga le o 10 miliona. Se tau tu I titi ai le tala tau whaaleanga, o lo whaia pea. E ai, e to ina le manheita pipi, ma ila tu e lang no ina, ia le heita pipi. Wa umatu le sisinga fua ma whanua. Aua sa sao whaola sa sao whaafi le tau whaaleanga I mea o le sisinga fua. Anyway, I le tua nganta tu e tala no e lo tele mea le leu whatino ina le whainga malo, ma ua tino mai ma ua ai atu sa mo ma mori ma wina ia se sisinga fua very successful I ona vaenga uma Absolutely tula epa e tātou te mita whai ai whai tātou e ui tātou te leo iai Samoa a o lea tātou te whai sisi fua te tono a tātou whale tātou te whafteia le fionga le li pale mia malana kapeneta e leo ni ta mai tā penanga e ta ngai whi ai o ka lambe le vai aso atoa uma fa muta sisi ngā fua whai wha mawaenga ma tātou malo wha aloalongia uma le nali liu mai le tala ina o le ofisa autu o le fast ta pena ina o le aso whanau o le fast oka e mata utia ai toi whale tona I tele la sale na umatu nei oka mo le mea ai oka nioi Ola e te senga le natu la epa, pe no whai atu whai mua. La tau te le ma whaia na la tau whaia se tape nanga whaapea. La tau te le ma whaia. Le fionga le li pale mia ua masani e ia mo na alo, ia le wa alu e le tatou a inga o le fast. Ia. Te mana tua fo le aso whanau mua le na whai le mauta tupulanga. Le fale te lena matua tumu foi ioi matua ia le ala ka e ai ni mea le HRPP wa fai na lato fai whapea nothing e ai ni mea le supo le na fai nei nothing le na tango atua le fast red floor atoa uma le mea ia malo whaftai te manatua uma u tau pu nei e isi sim tau putatoi ina mai li ta
tatanga ele tam mun fa mun. Ne ai o le na wa mai atu fo ia utu la epa. Oi o E le aí, tu le mta mulmuli sorry. yeah. O le na mai se fa so ia te au. Fa pe mai. O matua se va le Vietnam fa pe wa popole le ngali I wa a tole fia va ia se le to yese la to so ta inga male la tama. Le la sa o ai lo le ave le tau sanga le fionga le li pa le mia. Le ai ia fa manino. Le ia fa manino lava tu langa le Yeah. O atu nei o Asia. E ia la to death penalties. Yeah. And I say when it comes mea ye lua e mato I mamafa ye fa salanga nei. O lo fa siotia stangata I tono ele o atu nei. Po le mawaina o ni fala au fa saina ia te oi. O lea la wa maua ia alo ia te olua wala fao o le oti ia Lorenzo le malu I te tonu even though ele o se Asia ia Lorenzo le malu o le si Samoa that's besides the point. The point is ua whaatau nuina le tangata waleine te tonu o lau I Vietnam. Ma drugs. Wa tele ni fai tionga. Wa tele ni fai tionga matau fai whapea. O le ale awa le fionga le li pale mi o le a involve mai. O le awa tu te tau le pua malafo. E le I whapea mai se sau nonga le fionga le li pale mia. O le a involve le malo o Samoa. O mātua wa sulu ina ia maua se wha mama avenga. O le paul sau nonga le li pale mia taatia. O lea e whai whesota inga ma suenga O mea whapea. O mea whapea lana lena tupu ia tangata New Zealand ma tangata Australia sa tupu ai mea whapea I Thailand. E pau ale mea e apa I whai ngā malo. Ina ia lato talo sangaina to spare their lives. Awane I whaatau nuina le death penalty. A whapea manu e whaamania ina le whaatau nuina o le death penalty. Whaafetai mavi ia le atua. Ai o le ale umi o le a whaasala I whanpui Vietnam. O le mea lale nā e ngata I loa. E le o I ele malo si o tato whainga malo. Nei te wa tulanga na iai. It's through the ombudsman. I lalo fo I o le Human Rights Commission. O tulanga na titilo iai. Ai le whaapea o le a apa le malo e au mai le ai. Langa ele o se toli ngā tu la fono na whai ele o Samoa. O lai whai tu tono ele o Vietnam. E iai iala tu la fono a ia atu no. O te fia tala noa le pito le nā ma whanua. Nanga wala na whapena langa le atu no to I ngā mawhauwhaunga lea. Nanga o tam noa I e tulepa. O tulepa tala noa le mele sa tatau I le pāre mia ma le whainga malo. Na whaise whainga I le mele. Na ia tau tino, e iai mea whapena tukumomo. Ia e tau o tele I loa, o tele I whalongo, na ia whaia se tūranga whapea I mea wha malo. Na ia avatu ni tangata na whasiotia ni tangata, le se mea whapena na whalongo ina whaia ia. But o leo a mata mea tula epa, mai e tusi le lima I le whainga malo, e ta tau I le whainga malo, na ngā lua whaisa whainga, e avatu ialo I o le atunu, I Samoa. Le mea la le tau whavalea, ma le kau whaleanga. A leo na langa ke mana malama le leia I tu maanga fo ia tunu a mese o tu komunisi mesa ele ni ele mfanya la tu ele play around nation si mese lava Vietnam o ia tunu ia Cambodia ele mfanya la tu a leo sautu le pa no fa no elan por kalame foi mai e ia tangata le tunu na watu ainga ia mai fa sauina mai e tau mai me fai o tele fa longo ni tangata na fasio tele si tangata I fafo ana batu I Samoa I tule pa io e tusa manitar sa o le ala le o fa pena langa ma na tol ainga ona o le tau fa se le e fai e tule pa au atu e sau no fa pe ma e fa se ina ma na tol atu no ele e se fa si tangata I fafo no fo malave so ia ke ola kalapelo pa penga me tono le tau fa leanga Lana pea no whai atu. E pau ale mea ina ia spare le life o I la ua ia
awana ia fia le death penalty. Paule na o se tualalo na le malo Samoa ia malea fo le Human Rights Commission. O lato e tu fatasia ni manatu aves tausanga to spare their life from the death penalty. Ai a fai e spare. O le ala le umi o le afa e la tuatununa. Ele ai se fe awa Samoa. Peila i tina i New Zealand i tina i Australia. Na o ma drugs i atunu i Asia. Le almeno i ai o tula fono o le death penalty. E na mawala na whamanu i ina i lalo o le Human Rights Commission nga spare their life from the death penalty. But le almeno i ai, luas fulu 5 tausanga le safan pui pui ai. Le vanen manga lo mai o matutua. This is a very serious issue. Lang lawa to ina le fatu i loto tangata Samoa. O le fatu i loto tu le epa. E ta tau i le pale mia male malo na fai se fainga i tangata lea. I tamaitia. And yet, le tau te lo uma. E le fai atu le malo e ki angi o. E le malo na fai se fatu nunga o. A le lawa ngofo ku le epa. Ma koko le faku leanga lea. O le fatu leanga. E ta tau le malo, e ta tau le pale mia na fai se fainga. E au meita maitira i o. Va ai le lea. O le tau whabalea. Tau whabalea, tau whasese. Ai le ngata le ngā. O le ala le wingo le me wana whaia. Le ala wingo le me wana whaia. Wana whabalea inga ia mātua i Samoa. E le mwhaino na whaia. Ia. Manatu ma whanua o tā mutulia. Ia e sauno ia. I tā mutulia tau runga. Ia i le tā weekend. Ia tā muli lama le Asia. Ia. O vai aso e tolu tānu waitula epa. These were very popular. Ai whaisili atu o mātou e o Samoa, o mātou e o Samoa. These were very popular. O le fo inisi, le fo na wala mai. O la tau e tu muli mo Samoa le weekend nei. Le fo la mo mana mia i le tele o la tau. O le tatou ia mantua. O le tatou Medox Gold e se laulus fululua. O le tatou Renew 28, that's 106. Ia ma le tatou vai masani le nei. O le tatou Asia Redox. E whawhangu la popoa nei i le pusa tasi. Tolu se lau ma leono tā la New Zealand. Se whamol mole. Tolu se lau ma leono tā la New Zealand. O le tawa Amerika. That's in US dollars. E le whape mai tula se lau mon tupu le tawi Amerika. Na whape le se lau mon tupu New Zealand. That's in US dollars. A e alula o e whatau. Whatever le value le tā la Amerika i le taimi e whailau whatau. It could be less, it could be high. Ia e manatua i la tūlanga le nā, e le whape tutusa i le taua na Amerika ma le taua tātou nei New Zealand. Ia, o le nā tula epa. Nā, whaftai, ia, nā, wala wane ia mawhanua i le orua tasi, lua i walua, tolu wono o tasi, tātou umai New Zealand, Australia, ma so se vaenga New Zealand. Amerika, ia wala umai, ia sori i le 5 tolu fitu o no rua, e te roa i mawhanua. Wo mai ai si vaenga pisinisi ma toe mo watu. A o le nei lava ta te pepese ile Asia o le nei osilia ma leono fitu tau sanga. Ia la savali le vani tau sanga. Ia, se vai. Faisi umi o tato i, ia, mo i tato uma vala au mai vala au wane i le orua tasi, lua i valua, toru ono o tasi, fesili mo mawhanua i products uma ia. I le ngata o Charles na ufa ilo hae. Ia o le vai e inu maisi mau products e te taua ona o tō silafia. E whapena fo ia matu i Amerika ma territory uma, wala mai le 5 tolu fitu o no rua e au ngā tele moro soifua maloloina ia mai tatou uma. Ia, mawhanua? Ia, le leitu lepa ia la. Le nā lau whafonga Samoa o le nā ua whapeo na maa whasoa tala noa. Au ili telo ni mea ina ia whawhaingo o whiana malama. The comparison o mea se sa whailo mua ma mea o lewa toi whailo atu nei. O pei o mātou nei au na mo o tau ina ia avatu wha malama anga whawhaingo o whia ai. Male
avoid ai le tūlanga le o le tau le angaina o le whainga malo e mai se le fionga le li palemia malana ka peneta. Ia whaftai tula epa lau whawhanga anga sa mo i ese ngana o sala i o te taitonu o tātou o whanau o le tua. Tātou toi whailoa i la sto na i pēr mau leo la malmalo si tula epa ia soifua ma ia manuia. Lo fatia tāpea, soifua mai manuia. Ia soifua. Soifua. Ia, manatu sa mo le ua tau mai si ui le tau tua mana o nanga o nei a fiafi. Manatu foi ua lava la u yo e mo oem sa mo whawhongwhonga le nei tu ra fiafi. Ia, ua whaisi umi o ilunga nei, ia whaisi umi o tātou whairoa ili nei aso. Tātou whilo i tai au, pe a pule alo whale tua e tai elo soifua manu wola. Wani upurenga ngana ua le tautamali i lau whaafonga ia manila fonga e te whaale talia ina ilo soifua le ola nei. Ia ilo tātou ni angelu. Ia ilo maa ua fu ni angelu ele wau fu se angelu. I fu le teimi e stasi ai. I fu le teimi e lape ai. Ia le a olo tātou ba fealo ai. Ia e tau te amana i ai se vai vainga. Tau te amana i ai se sasi a o so mātou whaale tono. O le tau tua ma le au nanga alau si fonga o le tai a fō whai pia i aso tai tasi o le vai aso. Ia e mātou te matua whaitama i a te oe. O e ngalo ai i nu le ai naso mātou le atua toa. Ia o a fōi temi u whaatamaiti e le tala noa. Ia te tātou lafu ia i nu le ai nae pala ai ma timu ia la ina ma pala ai ma le toe manatua i stasi. Lotu ona masani tu le epa whaaftaili o sua. O te whapea tu manuia tele oe Samoa o tatu te tai. Te tai whaale malo, te tai whaale kalesia. O manuia tele le atua. I o tau whaiva whaale malo, o tau whaiva whaale kalesia, o ila tau o lo whaamuli mai lo tātou atu, o tātou o lo ta ape i atu nuu mamao le lalolangi. Ia i ova i lo tātou wā, tātou mafuta pea i lunga o penga te whailangi. Pe atu sai malona finangalo, e taita i ailu soifua malo uola, o lo tau o na masani tu ila epa whaftai li o sua, soifua ia, mai e manuia.